Wawan. Baik, pantun sampai kunerengnya itu. Sama besok menerengnya. Kue pantun na sila na naon natin. Kue sampai na pini. Mga piso ako ba yan? Ya dari laku teman-teman ku Sulanasam eta kuy manikum onna dewa dadolen tegeman lai tu tedo kasih tulusan atau kasera inang susi mo yato adanna. Pantununa keluarga almarhum Pong Indo Somangate. Saburang kabu to kasera. Mo peso ko mimai. Yang mibagi dako masing-masing perwakilan mibagi. Na denggaina. Tara pa Sulanasam. Ya te para lulata sisan ni kumua la penduan te beloterong tama penduan tibang ya te beloterong ma pimpisan la menggarong to dio tongkonan rante tampo sinu utapa rapuan dumai beloterong ma penduan dako la menggarong to tongkonan to kaluku pangarorian jadi tak ada lapisan tama te dako beloterong ya tu la pertama yomai rante tampo. Okay, menurut gua. Halo. Sit here. Oh. Please sit down here. Iya. Foto kan le? Foto. Okay, Pete. Take a picture. Yeah, Okay. picture. Okay. Hello. Om Pit. Lin. Hi, Chef. Chef. Oh, Om Pit. Ampit. Where you come from? Netherlands. Oh, Belanda. We can only say Belanda. Yeah. Ya dari lame katabe na lago vitamin tu Sulanasam. Lame siman na lago kamu mintu toro tomatuangku. Labi rakala ko temay to si to si bisa kami kalukan. Labi le nanti pada di toko na 10 buko tabete la kiring kibang na kisah ko mintu na. Inang laso si mo yato. Chef, you want some Dadi beer? lagi nang pukadai. yes, please. Wanna take some beer? Weh salah dari sa tamote. You want? Yes, please. Kau udah Come on, nanti. Pete. Lamari ko kami. No. Ako tomatuangku ta. You want some beer? Nalendo kanina may. Make me dizzy. Yeah. You want some beer? Si Taruna. Yeah. Let's come. Ya te kamisaran to kaser, tabi sa tuku palay do lumanta. Siapa ang asomang natin? Atau malu dari sa amo na elendong? Siapa lay miring te? Pila-pila ko bitaman ng tiyo ito kumaya pala naman tayo duluran te marap dia. Just 2 days. After Toraja, where you will go? To Tintana. Oh, Siapa ang kudesan ng te? Ampara, Tobian Island. Tobian Island, yeah. So, Siapa ang San Lolo te? Manado. After Sulawesi, all around Sulawesi, Yeah. back here to Belanda or Yeah, go to Siapa ang pakiling te? Singapore, Malaysia. No, Only Singapore. And then Siapa ang sa Paro te? Oh, this is your journey straight to Indonesia. Siapa ang tumang te?
just to country. To, Yeah. Siapa yang lihat deh? Ganda atau karuan eh? So it can take Iya sabay. Ya tumisa ko. Ya manta. Kusangagi mo dulu teh laki pamali lang main teh karena lata matulungan. 1 month, yeah. Yeah. Weh terus teman-teman belum mira aja kete. You live here? Yeah. Live here. This is a family too, yeah. Ah. So, but my job is like this, documentation, the funeral, wedding. Ya, rarabu ko mangka di So, I'm sabu streaming tela situ for the family belong tedong outside, pertama yeah. dia mai They can ran te watching tampo ta benda mo ta tama. funeral strike from Facebook and YouTube, yeah. Okay. Take it easy, yeah. It doesn't matter, yeah. Enjoy. It's a beer. Yeah. Enjoy. Toss. Yeah, don't drink beer, no beer. Water. Ya kipas yang lama mo teh kikuanya tabete. Weh siapa dokter Johantong lo teh? Ya, tama mulai ba yang kami tu ba ni tama mai torong baka makan di So, sana. are you still Lo study tedong or pertama. work? Work? Yeah, I study. Oh, study Yeah. at university. Yeah. Degree 2 or degree 1? What are the start? Degree. Master. Yeah, master. Yeah. Master. Yeah, Yeah. oh, master. Okay. So, what subject? Criminology. Oh, criminology. Oh. Okay, I leave you and I will Yeah, yes, you are. Oh, you can if you wanna make picture. You Yeah, can make picture. This, because we can start. oh, malamig ang pin. Dili lang matabo. Okay, wait. Yeah. Silakan jalan pelan. Pandoy lamba. Oh, lamba pandoy. Okay, rimba ka to kari lamba. Rimba ka ni. Okay, bye. Oh, hi. Lembar kita tu mama dong. Tayo kayo na di kampay nila tu mama dong. Tumalam berdolong pit. Okay, uri ah. Oh, nomor kuah. Ay, tumalam po rin. May patir ka berangkat eh. To situru belo na tedong. Patir. Oh. Sorong may patir. Si Panglolo Tibang Karambau. Tamai rante masangka. Tangala mangarasangka tutuni tamatandong sia-sia tangla Okay, pondok bakit to kari? padewo. Meon ko kamba. Meon ko. Inang tempon di umay inangka nanti pauto na. Telili na talu lembang na tarik tikuran dan na samba batu lalikan. Lalanna padang dima kalebas sekakanna. Lana padang disangalla bas setanggana. Lana mingkendek bas seadinna. Inang bayun namo iya. Inang dodo namo iya. Kesituruki belona tedong. Kesipangan lolaki tibang karambau. Dipo pa sapikan tabang.
di popatan tanam pusuk, Anna di matai lola, Oke, prepare. di patatin ni gaya di lindo tau, di patakin ni labo penai, di darandang mawa tanga matelu pigna, pamekutanaki manindi tau, mangaki manito saya Allah. Kumua tumbaritam dabutun na belona tedong, tia parikomba tinaranna tibang karambau, yamo laku pamasiang sambu, yamo laku pamabuso salempang kukua. Belona tedong bayu siele na padang ditampo dede sang kalamana tongkona sangapulo di puap tenggaron to tongkonan rante tampo kutole pa Tuhumba padang ditampo mengkarak patong konan sang pulau menggaronto lamai tongkonan rante tampo titanan pak palumbangan tiranduk pak palukulukuan pena apapun nomorante Telimaka palinamba ina senga ia senga inang lain dia lain kena pangaluluan sangka kena pantaran kaduti langit kenang pak tending seling sirende kenang tujangan akon penulai kenang mengusukan daure naik sungan pak karangdoan kenang todi kasiri mata buhunna kenang todi kabangna tondon turunanna kenang todi palindona bulan kenang to di pabarrena Allah kenang pantarana kadoti langit kenang pak tendeng seleng sirenden Wag orang kaya. kenang toti bangun longa kenang toti kombong busu-busu kenang ate dipulangi kalua batara linduk langanta linduk ki tamarante kalua tutun tamatandung sia-sia Solo to boleh balas solo. Tadi pak itu. rante panga Di pak itu lupai. rante pono rante sia-sia bamba bilik bentoenan rante dari pelepian maluluran tetaula padang padang Woi, dari katu
Pakarang ke antasik Oke lah Mbak. Mantap. umpamati tombang tedong Mantap tuh. Dua ada nih. umpasilong seandri Iwan Lodo. Dua Sikapondang. Tiro ilako tungka ku patak pai mata Kami Mbak. Tikar apa kami Mbak? Susi tane telu mombang pangalak mak palu mingka buntu mak palu dio mai Buddha ia anna tomak pasak Makamban nian. magamban anna tomak tamuan Biasa saya lewat di tengah. Oke. Oke. Oke guys. Oke guys. toro magamban mana marapuan Halo, oke ba? taru kuturiang na nenek mangan nasangka lolosukan daurena todoro lentenan panikuan taru kuturiang na tongkonas sangapulo lolosukan daurena toba sang basse nenek tobo tungkasangan Mantap, Mabit. Siang. duka siala penna manik si sumpak penna bulawan totiumba engko kebulawan na padang tobeng karapah lipu saroena sandaka samle pantaranakana padang di uluwai todi poing kokobulawan na padang di sanggala todi polu gayang na tallu batu papat pantaranakana katonam padang tolau susukuna arah salubarani tende silion takana sanga paliliran nate padang di mengkende ketar giti kurandan na baseadinna tona tarana kanan na yoka tona loloan to sang pulo dua buah na tiroi lako tungka patak Halo pai kakak. mata Halo kakak. bendan molak kian surat Oke Mbak. Ih, cantiknya kakak dek mogorang di manik Tat. nonai turu to mamma rara masukkan nanai rore to mitindo masak siosok tumeting no molembang sura mamma molopi bulawan dao sarigan diero to nanai bendang tumbi saratuk nanai te detang ngaran 2000 bandera sang kamu to nanai bendang telo langi nanai te deke pasang kinan tedong Pak Toresan Karambau bendam mo simbuang batu simbuang kalosi bendam mo simbuang induk simbuang buangin bendam mo simbuang ampiris simbuang bongli bendam mo simbuang patu simbuang kadi siam baralamba si baru barana bendan balakan duku TDG palang kamadau balakan membuat duku lempo mentak bibumaran dina yurundunang pulau ada na lembang sangka malutena tepang leon
salekona pananda bisara bendan kalanggona sangka tedek layu kudandan paleleang bendam ora pasang sundun tedi pendua mate pendua rukut penduan dialog masulik gadi darang butuh para di kuasa berlongkok nama rara tibain pak todingan nak unda dia londo kombong salemuane unda dia londo kombong salebaine meloran gak minta bitaruno inang ngada na nenek na tempo dio mai kak nanti pautok na mano kapa natalanan sampak batin kumotondo. Bang Toran Mario. Halo kakak. Halo kakak Lukin. Oke bosku, mantap. Ya. Hai guys. Hai Kak Andi. Oke Kak Andi. Komplit, mantap. Oke baik. Agung. Halo. Halo Om Pis. Oke. Halo, Pi. Halo Skal. Komplit. Oke bye. Oke. Informasi pemilik kendaraan atau pengemudi DD 1242 KC DD 1242 KC pakai selfie. Sigaruna mobil BF 1446 BF 1446 tak geser dulu kali. Oke, Hebron Pakan. Mana ini? Rati dolok mengkendek. Ya, itu mengkendek.
Maklulung dari Silanang. Di sini kung Apa nih? Oke, lanjut. Terima kasih TV Sangal. Oke, sama-sama. Hindi ko kayo po tayo pamilya. Kapar lang ba kami? Dari ka wala apalan. Bobo. Oh, kasama din apa. Usang din la apa alam baka. Takandi-kandi ke. Lah apa din. Tumalaan kan dia apa jalan bilang pangkarampuan. Arampit. Iya. Kota dulu rampit. Iya. Iya. Oh, tak di kak nanay. Nanay di foto tuh to malulung. Oke. Iya. Oke, baik ya. Oh, Indo. Lulung dari Silanan deh, Ganda Sil. Mobil BF An 1476. Mobil BF An 1476 tadi digeser tuh. Oke, anak muda sana tele. Muda ini guys. Oke, Gohan. Oke, baik. Oke, Bang Andi. Andi Hostel. Andi Hostel. Iya. Rio yang hostel. Oke, Paulukin juga yang hostel. Mantap. Kok pada sana dulu? Kung Quinsa. Oh, pengindah. Kung Quinsa. Quinsa. Oh, iya, tak aku tandaan. Oh, boleh kan. Peng Quinsa. Ya, Peng Quinsa. Ketambah Nenek Stefan nasi tamu perasaan nandai itu rakyat. Nenek Stefan nasi tamu apa-apa. Iya. Mantap. Oke. Banyak bedding-bedding di sana. Lega Patrick, banyak bedding-bedding. Banyak cucu nenek bedding-bedding. Halo guys. Biar KKN juga banyak bedding-beddingnya, weh. KKN dari AKN. Saya dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oke, dari Kendari. Iya. Oke, Kendari. Oh, iya. halo. Oke. Iya. Oke, Marwan, mantap. Om Kali. Oke, Om Kali. Bersama Om Kali kau bilang boleh. Oh, itu. Mana? 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 Iya, dari Warman. Apa aja kan? Iya. Sangal aktif lagi, guys. Oke, kita Foto kembali lagi, guys. bersama Sangal TV Bersama dari Sang Bumi Ninja, Rapinolok. guys. Sekali mengudara 2 hari, 3 hari menghilang. Sudah minum kopi kah? Silanan. Sudah dong. Tinggal baca Silanan lagi mau di Columbus. Silanan lagi atas. Pergi di nomor 47. Oh, baca di sana? Oh, banyak. Oke, baik. Oke, Mantap. baik. Kalau mau baca Silanan. Oke.
Oke, Oma sudah capek kah? Hah? Sudah capek? Belum, tapi belum haus. capek. Lapar juga? Oh, baru habis makan. Oh, habis makan deh. Ay. Ya, 1, 2, telu. Ya. Kayak bebas. 1, 2, 3. Oke, baik ya, mantap. Satu kali lagi. Halo anakku. Siapa namamu nak? Habibah. Habibah. Islam kau boleh? Islam. Oh, Habibah. Habibi. Saya pupu muka itu Habibi. Habibah. Kalau ini sana? Kila. Islam juga? Tidak. Oh, Kristen. Kalau di sana? Gian. Gian. Oh, pasti Kristen itu deh. Selama amati Om Kali. Oke, Nur Fatima. Mana kenapa ngantuk itu satu? Siapa lagi namanya itu ngantuk mi? Kurnia. Lapar kah? Lapar ke pernah? Iya. Yang tiga mau betul kide mungkin lah. Lapar pasti ini. Dia mau makan dulu so. Makan mau dulu pak. Oh, kita ngonten dulu ini guys. Kita ngontenin dulu ini ibu-ibu. Oke, bersama ibu-ibu cantik dari Rantai Dolok yang akan memberikan kita minum. Oke, terima kasih. Make minum. Wah, nah laku tiro cantik-cantik na. Masih itu bila pohon aman ini. Merah dan hijau. Halo guys. Kita menunggu ratu puasan nih teh. Iya, puasan hadir. Hadir. Gabung. Hadir, Pak. Oh, nulun baik. Dia berkatu jomblo teh pun Ina tos ko bang mga tamo na jumbat. Ini lah. Nanti mu ada dia berkatu jomblo. Oh, jomblo. Oke. Udah kayak kau bang? Den. Oh iya. Kau tuh iwak oleh. Oh. Oke baik. Nah inilah tim dari Rantai Dada, Lembang Rantai Dada, Lembang Rantai. Kita akan ngopi. Halo. Wahai, bagaimana Kareba? Baik. Oke, mantap. Iya. Biasa dengan hadir di sini kembali bersama kita. Halo. Weh. Oke. Maroya mo to kinanti, maroya mo ko kadena. Menonton bola aku kasama kinanti. Ay, pencipta bola pun ada kinanti ya. Oke, Gana yang stel kira Gana yang stel kawa. Oke, Margana to. Kalau pas stel kawa dulu. Kaya kaya anu kita boyo kita taruh ke buat di tain na siapa? Bukan dulu Pak Bos. Tain na selera makan maksudnya. Dua kali. Dua kata lalu raka? Dua mulai iyo. Ya, 2 mau. 1, 2, 3. Oke. Wow, mana ketiganya? Ketiganya? Tidak ada ketiganya. Ini kita situ kita berdiri soal sayangnya. Berdua kok. Nanti pertama kan tuh Raja sekolah TV Om. Nah sabar muka belum edit nah sampai Nah, di ada rumah. itu yang kemarin belum Om. Nah, sampai dari rumah jam 10 malam nah tinggal tidur nah itu yang belum edit. Nanti kalau wan le
Mereka kami dia ditelap dia kita diseleb. Iya, iya. Dari Kasih, seleb itu sama dikasih putih toh, kasih jernih, kasih bening. Supaya ada Mika odo-odomu. Ada medodo orang luar di sini tadi om. Oh, begitu. Iya. Bule. Tidak minat kalau akam sih di sini. Oh, gitu. Tidak minat orang Toraja. Iya deh, iya. Cari kita yang anu. Pasti. Iya, tadi kita Pak Rapon Kalua tuh dari ke Karampuan Boyo, maka di makna kita timba pada ditampo. Spill dulu Pak Bule Bay. Oke, Kita Pak Gayam. masih mesite sigiran wailas studio may Pak Rapuan. Oke, saya petang. Bata popa muntu tangati kita po Hati-hati kama bayar kereba saya petang. Aman terkendali. Amang Tangan terkendali. kalando lilian belana teman lu teki mapa Bos, sa kapan tanah Makassar, mabomba Buat di Makassar. Oke, bye. katang palambiran katang maupuran Oke, palakan. tanah sang mo tulong pasi inan ni inan na kita nasang mo law pasi kalau kadawang na benampak na tang penilakan tang pesanisian Tadi amo teh Pak iya Bule. matu parenge rante tampo Spiritu Bule. Bule Pak Miko kau Pak Bule Bay. Listpil na Bule oh mo yan busyar kay susia. Kapag ino yate Pak Bule Bay dole. Taruh na perintah to kita may bapak anda susah naik dia payung tangga satu Iya, ada kau spill tu Pak Bule Bay na ko mo Bule ah. Nakuha na pusi ko tayo pagkumandat na. Ya, okay, so kapunan ako Ada kita. foto kan Pak? Nakuha na wari ko spill pa rin. Tara di foto spill. Rusak kan itu artinya. Iya. Susinasi. yang matu parenge rante tampo parenge rante tampo tongkonan rante tampo Kay Benir katitiyo. mempatulako parenge rante dolo rampo ma rende nantedo Tadi mo karit. ma tokonan laki mempatulako parenge rante dolo Dito. lalu lako ki inanna sene renge rante dolo Weh, kapal rombongan natin. Satu-satu ada kuah soting pito. sitaruna Do ko may parenge tambunan. Di rante mo yan tampo pamerte si taka di arena. parenge rante tampo dia may tongkonan rante tampo Daerah na taga rampo ma rupa bulian bay mempatula ko parenge rante dolo rampo ma tangkes suru lula ko ki lantang na sene renge Kapal rombongan natin. Kemudian na to. Dar kita dah kan orang ni atin ni we. keluarga almarhum nenek na laso Pagayang. karurukan Iya. keluarga almarhum nenek na laso Tapi karurukan kan epatir. to pasa rante tampo Tadi aku epatir. rampo ma tangkian suru lula ko ki inan to ma tangkian suru Jati mo ngomong tene epatir deh. Beras. Kapal rombongan natin. Dari batu pekare. nenek nona Senyum ko mo epatir. Senyum. keluarga almarhum nenek nona likudiata rante tampo Oh, ya kita ke senyum-senyum ko. rampo ma rendenan tedong ma tokonan laki tutun ma tangkian suru lulat tadi aku ki belum pernah inan kali to ma tangkian suru Kapal rombongan natin. Kemudian na to. sitaruna Tabe. ketua lembaga adat Oke, oi. Lupa ko dulu ah. Tadi aku. petondokan rante tampo Oi. mempatulako paringe rante dolo Yo, ala malili mo parang kutira. Kulang ko begitu le ketua lembaga adat ketua lembaga adat Maglili mo parang kutira. Tabe. petondokan pak tondokan rante tampo rampo mata cesuru lako kiinan to mata censuru Kapal rombongan na to. Kemudian na to. Berapa kira? Tayo na mikir lain ada udah. Sa kami tayo na mikir lain ala. Kapal rombongan natin. Lupa Kemudian natin. Asal tahu tuan di awal. Bapak kalau to wasa rante tampo mempatu ko papa naie lula ko tang na papa naie Kapal rombongan na to. Kemudian natin. papa na bago to pasa rante tampo
mempatu lulakona papa na alpi lulako ki lantang na papa na alpi papa na balo to pasa rante tampo mempatu lulakona mama na lolo lulako ki lantang na mama na lolo papa na balo to pasa rante tampo mempatu lulakona mama na rio lulako ki lantang na mama na rio mama na kepin to pasa rante tampo rampo mak tangkian suruh lulako inan to mak tangkian suruh papa gihon to pasa rante tampo mempatu lako papa na ine lulako lantang na papa na ine papa anak Quinsa to pasa rante tampo mempatu lako mama na rio lulako lantang na mama na rio siya mama na kepin to pasa rante tampo mempatu lako papa na lolo lulako lantang na papa na lolo papa anak Quinsa to pasa rante tampo mempatu lako mama na ine lulako lantang na mama na ine si taruna papa anak Chelsea to pasa rante tampo mempatu lako papa na ine lulako lantang na papa na ine Depi batu mama Manuela to pasa rante tampo mempatu lako papa na ine lulako lantang na papa na ine si taruna Geraldo Kalak Lembang awak Tiromanda mempatu lako papa na ine lulako lantang na papa na ine si taruna kompol tu bapak tanggu esa to pasa rante tampo mempatu lako papa na ine lulako lantang na papa na ine si taruna komisaris polisi tu bapak tanggu esa to pasa rante tampo mempatu lulako na papa na alpi lulako lantang na papa na alpi si taruna kompol tu bapak tanggu esa to pasa rante tampo mempatu lako mama Rio lulako ki lantang na si mama na Rio si taruna Papa Ela saruran rante tampo rampo mak tangkian suruh lulako inan to mak tangkian suruh Victor Padidi batu papa Gisel saruran rante tampo mempatu lako papa ine lulako lantang na papa na ine Victor Padidi saruran rante tampo mempatu lako mama na lolo lulako lantang na mama na lolo Victor Padidi saruran rante tampo mempatu lako mama na Rio lulako lantang na mama na Rio Nenek Beatrice rante dolok mempatu lako mama na ine lulako lantang na mama na ine Nenek Beatrice rante dolok mempatu lako mama na lolo lulako lantang na mama na lolo Nenek Beatrice rante dolok mempatu lulako na mama Rio lulako lantang na mama Rio Nenek Beatrice rante dolok mempatu lulako na mama Alpi lulako lantang na mama na Alpi
Mempatu lo ko papa na ine lula ko lantangan na papa na ine. Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. Papa Niko batu salsa patengko. Mempatu lo ko papa ine lula ko lantangan na siapa papa na ine. Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. Si Taruna puang nenek nalai. Puang nenek nalai. Lamai uluai. Rampo mak rendenan tedong mak tokonan laki mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine tedong Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. keluarga Yohana Mangkova Yomaigoa mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine Kapala rombongan natin. Wah, kata buda natin. keluarga almarhum Mama Amran Buntulion mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. keluarga Papa Sura Salubalino Patengko mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. keluarga Papa John Patengko mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. keluarga Daud Batararanda Patengko mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. keluarga Papa Lai Batu Gustaf Batararanda Patengko mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. keluarga Martin Randa Patengko mempatulah ko mamakna ine Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. keluarga Mama Jatsia Uluai mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. keluarga Randa Paembonan Uluai mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. keluarga Papa Batara Uluai mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. keluarga Dharma Batararanda Uluai mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. PT Adi Mitra Pinus Utama Jomaigoa mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. Angga Batararanda mempatulah ko Papa Patri lula ko lantang na Papa Patri Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. Mary Batararanda Patengko mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. Seprianto Batararanda Patengko mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. Papa Ana Hizkia Patengko mempatulah ko mamakna ine lula ko lantang na mamakna ine Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. Sitaruna Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja Bapak Irianto Lasso Paundanan mempatulah ko Papa Ana ine lula ko karua pulonan 2 sala ko kasera pulonan napa Kapala rombongan natin. Tuh, buda natin. Sitaruna
Papa anak pinsa mempatu lako papa na lolo, lulako lantangan na papa na lolo. Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Kipakalolo te misa, mama na Kepin, to pasa mempatu lako mama na Rio. Si Taruna. Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Me katabi natin dolo kupatarlo buuda kali masih tengkante la dolo ripa uter pak saudi masaba surah sang sere ke bota pahami sorana sang tak kisah mula susun tuang almarhum CL Bataranda Pak Tengko mempatu la mama ini ulah kelantangan mama ini Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Mama Jane Makassar mempatu la mama ini ulah kelantangan mama ini Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Sita Rona buang te bangga padang tongkonan buasan rampo matang kian suruh lulakoy nanto matang kian suruh Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Papa Juno tongkonan buasan mempatu lako nene Stella lulako lantangan nene Stella Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Papa Juno buasan mempatu lulako nene Yopi lulako lantangan nene Yopi Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Neprili buasan rampo matang kesuru lako nanto matang kesuru Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Papa Kevin buasan mempatu lako nene Intan lulako lantangan nene Intan Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Ne Aprili buasan mempatu lako papa anaine lulako ki lantangan na papa anaine Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Si Taruna keluarga Medi Batararanda SHMH Ketua Pengadilan Negeri Makale Pak Tengko mempatu lako mama na ine lulako ki lantang na mama na ine Kapala rombongan natin! Tumuna natin! keluarga nenek lai Parebosi mempatu lako mama ine lulako lantangan mama na ine Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Mama na Lia Pak Tengko mempatu lako mama na ine lulako lantangan na mama na ine Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Ira Batararanda Banjarbaru mempatu lako mama na ine lulako lantangan na mama na ine Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Jamal Pak Tengko mempatu lako mama na ine lulako lantangan na mama na ine Kapala rombongan natin! Tumuna natin! keluarga mama Victor Tampo mempatu lako mama na ine lulako lantangan na mama na ine Kapala rombongan natin! Tumuna natin! keluarga Papa Gesra Salumalino mempatu lako mama na ine lulako lantangan na mama na ine Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Arpa Batararanda Pak Tengko mempatu lako mama na ine lulako lantangan na mama na ine Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Papa Anawalan Bolu mempatu lako mama na ine lulako lantangan na mama na ine Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Si Taruna nenek tini kita oleh nenek tini Batararanda Pak Tengko mempatu lako mama na ine lulako lantangan na mama na ine Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Si Taruna Ruben Randa Pak Tengko mempatu lako mama na ine lulako lantangan na mama na ine Kapala rombongan natin! Tumuna natin! Mama Hendra Makassar mempatu lako mama na ine lulako lantangan na mama ine Kapala rombongan natin!
Wako to udah na to. Sidaruna Mama Hendra. Makassar mempatu lako mama na ini, dula ko lang tangan mama na ini. Kapalaran mo mana te. To udah na te. Mama Donald Sola Adinna. Mempatu lako mama na ini, dula ko lang tangan na mama na ini. Kapalaran mo mana te. To udah na te. Papa Agung Pak Tengko. Mempatu lako mama na ini, dula ko lang tangan na mama na ini. Kapalaran mo mana te. To udah na te. Dapura bisa. Mama na Michelle Pak Tengko. Mempatu lako mama na ini, dula ko lang tangan na mama na ini. Kapalaran mo mana te. To udah na te. Sidaruna. Keluarga almarhum Puang Bandi, tampo rampo matangkian suruh lakoinanna to matangkian suruh. Kapalaran mo mana to. To udah na to. Bapak nalai kita oleh Bapak Lai Rara Bandaso. Bapak Lai Rara Bandaso. Ram yang mai sangala petarian rampo matangkian suruh lulako inan to matangkian suruh. Kapalaran mo mana te. To udah na te. Sitaruna Angga Batararanda mempatulako ina sola ine lulako inanna ina sola ine. Kapalaran mo mana te. To udah na te. Sitaruna Oke, yuk. keluarga Puang Tangyong tongkonan tanete batualu rampo Oke, Pak Dewa. tokonan laki Kita foto dulu. tutun matangkian suruh lulako kiinan to matangkian suruh. Oke, 1, Kapalaran mo mana te. 2, 3. Oke. To udah na te. Papa anak Alparo Tarakan Oke, mantap. mempatulah Bapak Najaden itu deh Papa anak Alparo Tarakan rampo makrin dengan hidung mak tokonan laki mempatulah Bapak Najaden sudah kita tangan Bapak Najaden. Oke, sepeda gede. Kapalaran mo mana te. Oke. To udah na te. Papa Isel Oke. tiga rampo makrin dengan luar biasa. hidung mak tokonan laki mempatulah Wah, Kadi. Woi. Najaden Sombong mau teh Kadi, biala mo lah. Kapalaran mo mana te. To udah na te. Martin Tangayong Jakarta rampo makrin dengan tidong mak tokonan laki mempatulah Karen mo. Dahil masya ni pamalam malalana karena tadi sa pukadi temi sola tarapo. Kapalaran mo mana to. Diru milanto tayo pa ni pamalam tayo pa na pura rombongan di Udah na to. Makasabit ikaw ba natin eh? Tayo pati ba sa palandaka meri kita. Ya. Apa lagi Kabir? Tangayong Oke, iya. batu jadi Oke. rumah tokisan rampo matangkian suruh. Nanti ambil itu orang Manado semua di bawah. Oke, siap. Ya, kok akan ke rombongan ini Mantap deh paringnya. Kapalaran mo mana te. To udah na te. Pio. YB Tangayong tokisan mempatulah Bapak Najaden lulak tanah Bapak Najaden. Kapalaran mo mana te. Lako udah na te. Bapak Nailen tokisan mempatulah Bapak Najaden lulak tanah Bapak Najaden. Halo. Kapalaran mo mana te. To udah na te. Paulus Tangayong tokisan mempatulah Bapak Najaden lulak tanah Bapak Najaden. Kapalaran mo mana te. Halo. To udah na te.
1, 2, 3. Oke. Ya, bagaimana sudah makan kah? Makan apa? Makan daging. Ada lure, ada Nenek Jepri. ada lunak. Oke, mantap. Lempar tuh lah kalau nenek jadi lu atau tangan jadi. Oke, family from Manado. Halo guys. Halo Pet. Oi. Oke. Mantap. Ada ketisun tuh. Ketisun bulan. Tidak ada. Hindi bang mau pindah. Oh. Pagi mau? Yo. Ya. Pagi kami rapi. Neto masih nanti pakai kepala jadi lu atau tangan kepala jadi. Hai guys. Oke. Kamu kira baunya le? Nah. Oke, 1, 2, 3. Oke. Hai, dari mana? Dari mana? Dari mana-mana? Indrekang. Oh, Indrekang. Dari Duri. Ya. Oke, orang Duri memang cantik-cantik kalau orang Duri le. Wah, mancung-mancung. Iya, oke. Halo. Ini rombongan dari Manado. Oh, Manado. Oke, Manado. Dari Manado. Luar biasa, terima kasih. Luar biasa. Keluarga dari Manado sudah hadir bersama keluarga di sini. Oke, Safianus Saber. Terima kasih. Wih. Kalau ada yang mau naik di tempatnya Delta Sangawa itu satu titik saya. Lempar tuh lah bapak nak jadi. Gula kalau tangan bapak nak jadi. Kita dulu ke nenek nalai. Oke, baik ya. Lemparan kokepan. Lempar tuh lah bapak jadi. Gula kecil tangan bapak nak jadi. Ya, 1, 2, 3. Pak, ini amat. Ya. Oke. Kita dulu. 1, 2, 3. Palu padan. Tiba ke Malam dan lumayan jauh ya perjalanan. Sangat melelahkan. ini rombongan kita. Bapak-bapak ini Dari dari Manado. Iya, dari Manado. Terima kasih keluarga dari Manado. Ibu-ibu sudah melewati perjalanan jauh. Iya, oke, terima kasih. Dia cuma pilih sih. Saya tadi numpang mese. Pergi di sana. Nenek orang yang tua. Oh, itu nanti saya mau antar. Halo di sana. 1, 2, 3. Ya. Oh, kita kawan. Awan na bilang. Oke. Pelayan seksi guys. Iya, foto dulu. Masih ada? Nah, Ntar kami mengiru dulu. Mengiru kami. 1, 2, 3. Oke. Depan. Pulang Miki. Kita kopi. Halo Ibu. Ya, 1. Foto dulu Ibu. Foto 2, 3. Oke. Ya. Halo. Halo. Ya. Bagaimana? Mantap. Acaranya bagus sekali. Oke. Terima kasih dari satu-satunya di Indonesia. Iya, maka foto dulu. Kenang-kenangan 1, 2, 3. Oke. Toraja memang unik. Amin. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Halo gadis Duri. Oke. Gadis Duri. Asal
Tidak berduri. Namanya gadis putih. Iya. Asal jangan berduri hatinya ya. Iya, hatinya manis. Iya, oke. Ah, Jalan saja. iya. Gadis duri. Aduh. Halo. Mana gadis duri? Ini gadis-gadis duri. Oke. Ada gadis dari Belajen? Dari Sandubarani. Nah, ini. Halo. Brigadir Jenderal Polisi Transpalu Manira Oke. Mama Duri, ada Mama Duri. Oke. Mama Duri ini. Mama Duri. Balikpapan Kalimantan Timur. Bapak Delon Batu Niko Halo gadis Duri. Jakarta. Oke. Ya. Lai Don Samauna Australia. Lai Don Samauna Australia. Halo. Lai Lagi ya. 1 2 3. Oke. Ya. Samauna Australia. Lai Don Samauna Australia. Lai Sini dulu lihat sini nih. Ini aku kamera. Malu, aduh. Muncul kau nanti di TV-an itu. Nah, ini Salu Rembon. Madong dari Salu Rembon. Itu Salu Rembon, ini Salu Barani. Nah, Salu Rembon, Salu Berani. Ya, Salu Barani. Oke, Salu Berani. Jagoan dari Sandubarani. Kenapa ini? Jagoan jadi dari Sandubarani. Oh, dari Salu Berani. Oh, Salu Berani. Keren sama. Weh, salamku sama Pak Guru yang di SMA 5 itu Siapa? Dari Salu Berani. Yunus Roma. Siapa lagi namanya? Yunus Roma. Ah, bukan, yang masih muda dia. Di SMA 5 Makale. Pak Rustam, iya Rustam. Kenal kah itu? Kenal, oke iya. Oke, baik. Oh, di kami le. Coba aku di dapur dulu lah. Kita ke dapur dulu. Halo. Iya, Tante Marta berfoto dengan Ketua PKB. Ini Ketua PKB ini, Persatuan Kaum Belang. Iya. Halo guys. Hai semuanya. Iya, 1 2 3. Oke. Oi, mana? Oke, Gohan sudah barbarkan bintang. Oke, barbarkan terus. Iya. Mana Om Gohan? Gohan sudah barbarkan bintang ini. Barbarkan terus bintangnya Om Gohan. Jangan kendorkan semangatmu Kak Gohan. Halo guys. Oke. Oi. Apa di hande? Ya, kawan. Kawan. Kawa hitam. Kau sabe. Ini mau dihidangkan untuk orang-orang terbaik. Oke, baik. Halo Tante Marta. Mama Aryo jamban. Mama Aryo, iya le. Nah, supaya masih muda-muda tuh. Oke, iya. Ya tuh gadis na Makula Ompit, lantang 47, Spil Ompit. Oke, gadis Makula nanti. Kita ke gadis Makula.
Oh, apa di nasi itu ibu-ibu? Sayur ini. Oh, sayur. Pasti sayur dari anu itu. Sudu. Dari Sudul ya. Oh, Sudul. Anu Sinjai. Sinjai. Ya. Jauh nah. Wih, goreng, apa digoreng? Tempe, tahu, bale, Semua. Ada kacang. Goreng buaya. Wih, lu dah lo suruh tuh bintang deh. Hai, sibuk Nih, goreng-goreng. Masih ingat kah di Tiramanda? Wih, ingat dong. Tiroman dale. Wih, kenapa bisa sampai di sini? Itulah namanya rezeki. Luar biasa ini. Wih, kirain lambanya. Kamu kira tedong. Mana pikiran lamba dong kita. Ke sini saya aja lah, Mbak. Oke, baik ya. Oke, yo. Ya, aku kuat kirain lamba dong ki. Oke. Menina. Nanti naman dah. Yo. Nanti naraka, lundakan naraka. Sin naraka. Kaya tuh tena kandela Pak. Iya. Oke, petar Umi. Ya, kulo perlu lo dak-dak bining-bining dulu. Erwin yang gadis-gadis. Oh, Pak, keluar rombongan. Kalau ambil tulung ngomong itu deh. Ambil tulung lagi. Bentar, lagi. Aduh. Rupanya ambil tulung lagi masuk ini ya. Kadek. Oh, Uh. Lende kepada dia lu kita berdasarkan kehidupan pokoknya masih laku kamu para nonanku. Dia mau menunang di pokoknya kumala tama. Natama natali di masa tahu pusi tahu narombongan. Jadi dia sana. Oh, jadi dia ke kata pelampiran. Bilpono 6768. Oke, Gamaranta. Ya. Oi. Halo guys, woi. Ada orang cantik di sini. Salah. Tunggu dulu, salah tindis. Ini, awas. 1, 2, 3. Oke. Hai. Selamat pagi. Iya. Dokter Rudi. Tapi tato lebang metode itu sangat tatabai ini. Halo. Nama rombongan? Iya. 67. Oh, di sana di Sepakula le. Barang gadis Sepakula do teh 67. Yang metode ini si Kita emang gadis itu nara. Oh, kusangay ta atau oni untuk nina. Oh, itu. Dan juga tuh rampok karcis bagusas dan sena surukan. Oke, kita tunggu-tunggu di sini sebentar. Sambil istirahat dulu karena akan masuk lagi nih. Tempat tujuan Pit, sabar ya. Eldin karena ini mau masuk ini. Toma belot hedong adalah simbol kerbau ya. Kerbau juga melambangkan arah suatu kejayaan. Ya. Oke. Nah, kerbau melambangkan sebuah kemakmuran. Jadi yang punya Belotedong ada simbol dari keluarga yang artinya keluarga besar, keluarga besar. Dari Kampung Galang. Oke, maka cara mobil kuada pit ya sudah tadi di VIP. Kita sudah makan masakan dari Nona Jenny OFC Catering. Oke, baik. Ya. Luar biasa. Si Taruna Dr. Andus Bake Sumbolinggi
Kuni Marintang Mempatula Konene Nah, di sana ada Bapak Sitaruna Jerem. Nopianti Sombolinggi Tongkonan Tondo John Kebangan Rende Manguntan Mempatula ko dan juga Meleowi. Bapak Sekda Sekretaris Daerah Tuan Toraja Bapak Dokter Pertama itu rombongan kita pertama. Bapak Kepala Dinas juga ada di sana. Ya. Kepala Dinas Kristal. Ya. Oke. Oke, baik. Mau kemana? Selalu di Tantalo. Oh, Tantalolo, iya. Oke. Woi, ada kosong baka. Bemo untuk bakal bisa kurang kaki tambah ya. Nah, pertama begini. Oh, tambah. Belotero kedua. Panon na mira. Oi, lamba, panon na lamba. Oh, lamba, ordo kan ni. Dan kirana rombonganna Devander Randa M. Oh, lamba, panon dari. Oh, lamba, panon dari. Oh, ya tu lamba bawah. Pati begini. Hati-hati om. Oh, lamba, panon dari. Lupa ini benar tera ruki. Hai. Ti palem temo te batunna Allah. Ti pale bang mo pandaruma to paunganan. Ma waitang sere-sere pa to natundan mali rara makamban. Ma kalimbuang boba pa to naruyang kaburo bukutang siti adiran. Natundan mali rara makamban. Naru yang kaburo buku tanah siti adiran. Si turu benona tedong si pangelola tibang karambau. Belo tedong di popak tantanam pusuk tibang di popak sapikan tabang. Apa mengamali ki mani masuk rasang. Lea kaki mani yang gambaru. Belo tedong nenggaronto tongkonan to kaluku pangrorian. Kutole belo tedong nenggaronto tongkonan to kaluku pangrorian. Kenang taruk to siosok. Kenang mimi to si tulang dadi. Mano kalaki dek misah. Tiak turun mak bantala-tala. Si kampan ton nalaki dek. Si tayan ton nalamale. Si kampan dio babangan narante kalua. Si tayan dio ampang leleanna tandung sea-sea. Anna lamir ruak tama. Anna latibantuk rokko. Tiromi lako tungka tapatak pai mata. Pasiruan na kalandona sangka. Ganna layuk nadan dan palilea.
situru tedong mak bulu ada si panglola Karambau mak songgo bisara inde tedong kalando tandukna inde Karambau mak songgo bisara maluluran tenaola panampu padang-padang pakarang kean tasik pamakti kembang tedong lindo duka sandalindona tasik batu rupanna mengkarapa tamparapakna tetiumba untuk bulawan na padang tolong lipu sarwena sanda kasalle kabutunna aluk sanda tutunna katimbaranna temaniganna binanganna tetiumba kadelekan nallo talanganang kula kabutuanna kandau le mauli katiumbaran namawa matelupikna katiumbaran naga yang adilindo tau salemban datu baine na bala buntu botto ana pararra tanete kasalle na bala kaju kalando totiumba ulunna salu kalua tedaya tandung siulunna langit kabu tuanna gori-gori tang makti katiumbaranna wai tang sore-sore Oi kadi, weh. Bapak aku tahu kau, tetiumba diumai padang kalambunan weh bapak aku tahu ya. tobeng karapa diumai katampuran nama siang Oke kadi. kabu tuanna tedong mat elo tanda Mama tahu. karambau tangla palesunna Papa mana? inde turiangna tondok toraya lolong sukan daurena lepungan bulan tumaleba karandang kalua tukik dek mak lemba Malayu lakoran dan nalangi lako palelean nuran tama padang di Kalimantan lisu lembang na Borneo tama padang di Papua bumi cendrawasih tama padang di Australia melolorang kami mentakbi tarunomi ambilao dio mai mike de sambali mai untulak bogi malilil lantangan atasik mapulu unnunu dan narilambe lan lisun na bombang sirarian mak lopira kadago dao gaun mak rakik dao langit mak lembang dao salebu tai kada sengak tang ladengan tulak makairi dio mayana kena tanpa gayang inderara bati na kondo tarapang indelola di maya-maya angga tomak raputallang tomak kaponan nao kibwa karampon mi katungkunan mimintu pa inawan kalua mi iti mangmak bulong masolanasan iran de palak mak awak tang kelesuan angga mairi sampak bating kamotondo
kursi moto dan patuh kadang palambiran tas umotu tomatuanta pakabe di rorongan itu mama idi mama natiki Makassar men patuh ko papa na ine lula ko di lantang na papa na ine mama natiki Makassar men patuh ko papa Alpi lula ko lantang na papa na Alpi Kiki Sallolo Manokwari Mempatula ko Rio Sallolo Lula ko lantang na Rio Sallolo Laura Sallolo Makassar Mempatula ko Ina Sallolo Lula ko lantang na Ina Sallolo Bapak Nini Getengan Mempatula ko Bapak Rio Lula ko lantang na Papa na Rio Nini domay Getengan Mempatula ko Bapak Rio Lula ko lantang na Bapak Rio. Si taruna tambahan rombongan tumadok koduka mo Mama Lasso Gustaf diong may bulo randanan rampo mempatula ko nenek Lasso tarongko makdok ko mo solasya papa na arang batu nenek Lasso tarongko si taruna Mama Lasso Gustaf yung may bulo randanan mempatula ko Mama Nario lula ko lantang na Mama Nario Lasso Gustaf bulo randanan mempatula ko papa na ine lula ko lantang na papa na ine si taruna pa Lasso Gustaf bulo randanan mempatula ko na papa na lolo lula ko lantang na papa na lolo Halo bro, siapa namamu bro? Siapa namamu? Elkana Manga. Elkana Manga. Informasi Sapiri DD 1959 JH DP 1959 JH Tade servis Denda tolak tasuk ya pokoknya DP 1959 Iya, mereka tabe kalau
Tomatuangki, Tomasimbuk kita inawanta, Bapak Sekda Tanah Toraja, Bapak Dr. Rudian di Lolo, Kota kami kile. Iya. di Toding Marolong itu tanda Ada bukti. apa di atas? Ya matu Dr. Rudi Andi Lolo, tongkonan Apa di atas? Bapak Makale, mempatul laku Bapak Naini, Mak Dokter itu lantang na Bapak Naini. Ada tolok lendong Wih. dan sebagainya. Luar biasa. Silakan berkunjung ke nomor berapa lagi? Nomor berapa? 48. Berapa? 48. 48. Di sana tersedia. 48 net. Iya. Halo. Rombongan tumangka kisah Bu, Mama anak Kiki Salolo, Laura Salolo, Bapak Nini Narapanala. Ada rombongan nanti. Kemudian nanti pilih yang itu. Oke, mantap. Woi, terima kasih bintangnya Om Kuan. Iya. Ada nanam. Iya, kita oleh sama Toki Dr. Rudian di Lolo. Dia memai tongkonan Bamba, Makale, mempatulah kasihan nenek ringi. Itu semua. Iya. Apa rombongan nanti? Kemudian nanti. Mana rombongan siren? Oke. Dari kemudian sini sama jiwa sedikit. Tapi Ya, oke. yang merasa kehilangan tapi yang dan Ya, lagi sebab 3. Oke ya. Oh, 3. Ya. Kepada kami. Ya, oke. Ini Toto sih. 1 2 3. 1 2 3. Oke, ya. Thank you. Ya. Tabe rara buku duka tu tasumo pamane laki sabu tabe Apa ketiada na? Oke. keluarga Yunus Masola batu nenek lai ambun to bulo mempatu lako sene palengnya batu bapakna ini Apa rombongan nanti? Kemudian nanti. nenek natiran kepe kilo sama pulau mempatu lako sene palengnya batu bapakna ini Kapala rombongan nanti. Kemudian nanti. Saya nenek kiran kepe kilo 10 mempatu lako papa nario lula ko lantangan na papa nario Kapala rombongan nanti. Kemudian nanti. mama ato Makassar mempatu lako mama rio lula ko lantangan na mama rio Kapala rombongan nanti. Kemudian nanti. mama Nadinda Parigi mempatu lako mama nario lula ko lantangan na mama nario Kapala rombongan nanti. Kemudian nanti. sa papa natiran ba mempatu lako papa nario lula ko lantangan na papa nario Kapala rombongan nanti. Kemudian nanti. Papa nakiran baba mempatu lula ko na papa Patrick Salolo lula ko lantangan na papa Patrick Salolo Kapala rombongan nanti. Kemudian nanti. Rian Manga kepe kilo 10 mempatu lula ko papa Nario lula ko lantangan na papa Nario Kapala rombongan nanti. Kemudian nanti. Rian Manga kepe kilo 10 mempatu lula ko Arthur Salolo lula ko lantangan na Arthur Salolo Kapala rombongan nanti. Kemudian nanti. Windy Patila kepe kilo 10 mempatu lula ko papa Analpi lula ko lantangan na papa Analpi Kapala rombongan nanti. Kemudian nanti.
Windy Patila Kete kilo 10 Ngempak na ko Wawan Salolo Lako lantang na Wawan Salolo Kabalarang mga nate. Tuh muna nate. Maya Patila Kete kilo 10 Mempak na ko mama na jenggen Lula ko di lantang na mama na jenggen Kabalarang mga nate. Tuh muna nate. Apa tuh perempuan? Apa itu lu? Apa? Nanya tuh pakai pertama. Kalau tuh kemana anak kamu bisa berarti apa? Kalau berarti 50 pakai surga roh. Ya di foto pada nih. Siapa ini bang? Ya, tama pera di Solanasan. Nabi na kalau kita turun teman-teman kulente toko na 10. Dari pamalit ikan di kaparingesan di maperangi komien. Woi, paringan nanti tampu deh. Endo kami dulu mati. Ada. Sendal dulu. Nanti tampu. Pampilako. So. Paling saruran teh. Saruran. Anak patalon na rantai tampo teh, tondok tangan. Anak patalon na rantai tampo. Iya rantai tampo. Tondok tangan. Paturan na ito niringi. Ya, ito. Parang ibong tuti. Siya pa rin ito ang kulang din. Parang equality. Parang tondok bala. Parang ibabangan te. Parang tondok bala te. Parang dalay dete. Ganda betul siapa? Kecuali baga dalam toko na 10 deh, sampai kupunar Depidun. Dekat sama Ugina, tuh.
mak setengah madik dia nanti wain na pangkulat padang dia tinayuta tapi maras santi mengiru lagi paling mararong ke tanda bercerita iya matu Brigjen Pol Frans Barung Mangira Brigadir Jenderal Polisi Frans Barung Mangira SIK M. Hamid IKN Balikpapan Kalimantan Timur Rampo Mak rendenan tidong mak tokonan laki Nempatul ko papa anagonsa lalu lagi VIP Sitaruna papa dilon papa nadilon Batu Niko Mangira SE Jakarta Nempatul ko papa anagonsa laki VIP Gonsa mana Lai Gonsa mana Australia Mempatulah ko mintu anak tomate kita lihat Lai Gonsa mana Lai Gonsa mana kita lihat itu papa na kita lihat Brigjen Pol Frans Barung Mangira SIKM IKN Balikpapan Kalimantan Timur mari ini nanti dong masuk orang lagi mimpat ke papanagon salula ke VIP apa rombongan itu kemudian itu Sitaruna Bapak Dilon Waktu Bapak Niko Mangira SM Jakarta mimpat ke papanagon salula ke VIP kepada rombongan itu kemudian itu Sitaruna Lai Gonsa Manga Australia Rampo Marendenan Kedong Mak Tokonan Laki Mempatulah komintu anak tomate Lola napakitan kiinan anak tomate kepada rombongan nanti kemudian itu Sitaruna Lai Gonsa Manga Australia Mempatulah ko puang ni manga Lola ko lantangan na puang ni manga kepada rombongan itu kemudian itu Lai Gonsa Manga Australia Mempatulah ko puang ni lian Lola ko lantangan na puang ni lian kepada rombongan itu kemudian itu Lai Gonsa Manga Australia Mempatulah ko puang ni sambal Lola ko lantangan na puang ni sambal kepada rombongan itu kemudian itu Lai Gonsa Manga Australia Mempatulah ko puang ni tuman Lola ko lantangan na puang ni tuman kepada rombongan itu kemudian itu Lai Gonsa Manga Australia Mempatulah ko puang ni sanang Lola ko lantangan na puang ni sanang kepada rombongan itu kemudian itu Lai Gonsa Manga Australia Mempatulah ko puang ni salolo Lola ko lantangan na puang ni salolo kepada rombongan itu kemudian itu Lai Gonsa Manga Australia Mempatulah ko na puang ni ngiring Lola ko lantangan na puang ni ngiring kepada rombongan itu kemudian itu Lai Gonsa Manga Australia Mempatulah ko puang ni pakiding Lola ko lantangan na puang ni pakiding kepada rombongan itu kemudian itu Lai Gonsa Manga Australia Mempatulah ko puang ni ati Lola ko lantangan na puang ni ati kepada rombongan itu kemudian itu Lai Gonsa Manga Australia Mempatulah ko papaita Batu ini Audi Lola ko 150 kasera kepada rombongan itu kemudian itu Lai Gonsa Manga Mempatulah ko mama na lolo batu ni Jojo Lola ko lantangan na mama na lolo kepada rombongan itu kemudian itu Lai Gonsa Manga Australia Mempatulah ko papa na ini batu sene parengi Lola ko lantangan na sene ringi kepada rombongan itu kemudian itu Lai Gonsa Manga Australia Mempatulah ko mama na Rio Lola ko lantangan na mama na Rio kepada rombongan itu kemudian itu Lai Gonsa Manga Australia Mempatulah ko papa na Alpi
Wala ko lang tangan na papanalti. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Lai gon sa mga Australia ng pato na kumama nagata. Wala ko lang tangan na mama nagata. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Lai gon sa mga Australia ng pato na papaamarken ba papaan. Wala ko lang tangan na paamarken. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Keluarga Kapak Pengerolean Gasing. Keluarga Kapak Pengerolean Gasing. Lembang Gasing Mingganu. Mempat lah bapak anak konsa. Dulu aku 120 bisa, saya nak 120 talu. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Nenek rilis kalau lamban getingan. Mempat lah bapak anak konsa. Dulu aku 120 bisa. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Papa Freddy batu papan makan. Mempat lah bapak anak konsa. Dulu aku 120 bisa. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Papa anak Wilson MPPG. Mempat lah bapak anak konsa. Dulu aku 120 bisa. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Papa anak Willy sang tadi kesembilanan. Mempat lah bapak anak konsa. Dulu aku 120 bisa. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Papa Kiki sembilanan mempat lah bapak Rio. Dulu aku 20 kesira. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Papa Dun MPG Tinggal. Mempat lah bapak konsa. Dulu aku nonton papa anak konsa. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Depan der Randa M. Lundan Getingan. Mempatulah ko papa anak gonsa. Dulu aku 120 bisa. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Keluarga almarhum Nenek Bandoro Manga. Keluarga almarhum Nenek Bandoro Manga. Rampo matangkan suruh. Dulu aku inanto matangkan suruh. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Keluarga almarhum Pangloli Rombelinggi. Keluarga almarhum Pangloli Rombelinggi. Makassar. Mempatulah ko papa Rio. Dulu aku lantang na papa na Rio. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Si Taruna. Keluarga Ruben Manga. Batu papa Erik Kolaka. Mempatulah ko Anton Salono. Dulu aku lantang na Anton Salono. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Keluarga Nenek Marlin Barua Kolaka. Mempatulah ko Anton Salono. Dulu aku lantang na Anton Salono. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Keluarga Neti Peter Batu papa Yudi Makassar. Mempatulah ko Anton Salono. Dulu aku lantang na Anton Salono. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Siapa Rio, Papa Ana Rio, Mila Gasing, Mempatulah ko Papa Ana Gonsa. Dulu aku 120 bisa. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Nenek Ingrid Pak Buaran. Mempatulah ko Nenek Onang. Dulu aku lantangan na Nenek na Onang. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Papa Emis Rantesaku. Mempatulah ko Mama Ine. Dulu aku lantangan na Mama Ine. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Bapak Karel Palopo. Mempatulah ko Ingrid Sola Aldo. Dulu aku lantangan na Ingrid Sola Aldo. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Papa Nis Rantesaku. Mempatulah ko Ingrid Sola Aldo. Dulu aku lantangan na Ingrid Sola Aldo. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Papa Fritz Getingan. Mempatulah ko Ingrid Sola Aldo. Dulu aku lantangan na Ingrid Sola Aldo. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Papa Al Makassar. Mempatulah ko Ingrid Sola Aldo. Dulu aku lantangan na Ingrid Sola Aldo. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Papa Ananis Rantesaku. Mempatulah ko Papa Analpi. Dulu aku lantangan na Papa Analpi. Kapala rombongan na to. To, muda na to. Dr. Stephen Manado. Mempatulah ko Papa Anario. Dulu aku lantangan na Papa Anario. Kapala rombongan na to. To, muda na to. William Tanda Manado.
Mempatula ko Papa Nario, lula ko kinantang na Papa Nario. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Ketua Jemaat Gereja Gemil Tataran Bua Manado, mempatula ko Papa Nario, lula ko lantang na Papa Nario. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Ibu Alcerompas, Ibu Pendeta Alcerompas Manado, mempatula ko Papa Nario, lula ko kinantang na Papa Nario. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Papa Ardi pengkendekan sangala. Mempatula ko Mama Ardi, lula ko lantang na Mama Nario. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Keluarga Nesesa pengkendekan sangala. Rampo matangkian suruh, lula ko inanto matangkian suruh. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Keluarga Bapak Leonardus Tallupadang. Keluarga Bapak Leonardus Tallupadang, wakil DPRD Mebali, wakil DPR. Keluarga Bapak Leonardus Tallupadang, wakil Ketua DPRD Tanah Toraja Damai Mebali, mempatula ko Mama Nateo, lula ko lantang na Mama Nateo. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Opir Jomai Sorong, mempatula ko Rio, lula ko lantang na Rio. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Papa Ela dengan mempatula ko Papa Lolo, lula ko lantang na Papa na Lolo. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Papa Ela dengan mempatula ko Papa Rio, lula ko lantang na Papa Rio. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Nenek Tila dengan mempatula ko Papa Rio, lula ko lantang na Papa na Rio. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Dobiri batu senediris dada merampo metua, lula ko lantang ko metua. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Nenek Lim sa aku rampo metua, lula ko inanto metua. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Nek pingkan to dia tarampo matar kesuru, lula ko inanto matar kesuru. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Papa Adi Makassar mempatula ko Mama Lolo, lula ko lantang na Mama na Lolo. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Papa Moy balalono mempatula ko Papa Analti, lula ko lantang na Papa Analti. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Pak Bastian Makassar mempatula ko Papa Rio, lula ko lantang na Papa Rio. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Papa Arista makala mempatula ko Papa Nario, lula ko lantang na Papa Nario. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Papa Gita Makassar mempatula ko Papa Nario, lula ko lantang na Papa Nario. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Papa Leo mangkutana mempatula ko Papa Rio, lula ko lantang na Papa Nario. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Mama Deo surat ko mempatula ko Mama Intan, lula ko sa Rito Kasera. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Mama Ipan Bantay mempatula ko Papa Rio, lula ko lantang na Papa Nario. Rio makali mempatula ko Papa Rio, lula ko lantang na Papa Nario. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Mama na Ima dia may sanala pasang mempatula ko mati semangat, lula ko lantang na mati semangat. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Mama na Ima kongkonan antolong sanala mempatula ko Papa na arang batu tuang nenek na tarong ko, lula ko ki nenek na lantang na nenek lai tarong ko. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Dian cetupa batu Mama untung paloko mempatula ko Papa ini, lula ko lantang na Papa narino. Kabalara mga nate! Kemudian nate! Papa Asna to induk mempatula ko ni rahasia,
Lula ko lantaran na sa Rasya. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Ne pane patingko. Men patula ko ni Rasya, lula ko lantaran na sa Rasya. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Siane Indri Rembon men patula ko papario, lula ko lantaran na papanario. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Papa Silpa Rembon men patula ko papario, lula ko kilantaran na papario. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Papa Nelson Rembon men patula ko papario, lula ko lantaran na papario. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Keluarga almarhum Nenek Dian Rembon men patula ko papario, lula ko lantaran na papanario. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Mak Tasya Pak Tuyu di balik papat men patula ko papario, lula ko lantaran na papanario. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Papa Eka Rembon men patula ko papario, lula ko lantaran na papario. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Keluarga Papa Ita batu nenek Ting Badandan men patula ko nenek Kenan, lula ko lantaran na sa Kenan. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Mama ini makale men patula ko papario, lula ko lantaran na papanario. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Mama Arman Rembon men patula ko papario, lula ko lantaran na papanario. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Indo Radi Rembon men patula ko papario, lula ko lantaran na papario. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Indo Budi Rembon men patula ko papario, lula ko lantaran na papario. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Pak Bungan Diong Rembon men patula ko papario, lula ko lantaran na papario. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Keluarga almarhum Indo dan Nari Rembon men patula ko papario, lula ko lantaran na papario. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Paulus Padaunan Batu Pak Yudi Makassar men patula ko Martin B Bungalangan, lula ko lantaran na Martin Bungalangan. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Martina Padaunan Makassar men patula ko Martin Bungalangan, lula ko lantaran na Martin Bungalangan. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Berlin Padaunan Makassar men patula ko Dr. Andus Martin Bungalangan, lula ko lantaran na Dr. Andus Martin Bungalangan. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Nenek Repi Batu Papa Antor Makassar men patula ko Dr. Andus Martin Bungalangan, lula ko na Dr. Andus Martin Bungalangan. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Papa Tegar Marinding men patula ko Papa Lai Taparan, lula ko lantaran na Papa Lai Taparan. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Papa Aminda Lapandan men patula ko Papa Narang, lula ko lantaran na Papa Narang. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Nenek Sipa to bawa buasan yang patula ko Papa Alpi, lula ko lantaran na Papa Analpi. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Paliwan to bawa buasan yang patula ko Papa Ine, lula ko lantaran na Papa Anaine. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Paliwan to bawa buasan yang patula ko Papa Alpi, lula ko lantaran na Papa Analpi. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Alphonse Patandung Putai men patula ko Nenek Kevin Manga, lula ko lantaran na Nenek Kevin Manga. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Papa Deo Tina Rantitana men patula ko Mama Teo, lula ko lantaran na Mama Nateo. Kapala rombongan nate. Tuh bulan nate. Nenek Deo Tina Rantitayo
men patula ko mama Teo wala ko lantaran na mama na Teo. Kabalara mga nate. Sobra nate. Nenek tando yo may tokesan sa kala. Men patula ko Yohana Manga wala ko lantaran na Yohana Manga. Kabalara mga nate. Sobra nate. Dr. Andos Martin Bukarangan jadi pada Seni Arjun Ranterongan men patula ko Dr. Andos Martin Bukarangan wala ko lantaran na Martin Bukarangan. Kabalara mga nate. Sobra nate. Maarjun Ranterongan men patula ko Papa Alpi wala ko lantaran na Papa Alpi. Kabalara mga nate. Sobra nate. Si Mama Cindy tongkonan Lapandan Malimongan dan patula ko Mateo wala ko lantaran na mama na Teo. Kabalara mga nate. Sobra nate. Bati nanek kepala poso alik tongkonan Kalembang men patula ko mama Teo wala ko lantaran na mama na Teo. Kabalara mga nate. Sobra nate. Pista Sola Adinda Bogor men patula ko Papa Rio wala ko lantaran na Papa Anario. Kabalara mga nate. Sobra nate. Angga Morowali men patula ko Papa Rio wala ko lantaran na Papa Anario. Kabalara mga nate. Sobra nate. Papa Pita Berau men patula ko Papa Rio wala ko lantaran na Papa Anario. Kabalara mga nate. Sobra nate. Siya nene Angga Makale men patula ko Papa Rio wala ko lantaran na Papa Anario. Kabalara mga nate. Sobra nate. Gita Makassar men patula ko Papa Rio wala ko lantaran na Papa Anario. Kabalara mga nate. Sobra nate. Ipan Bantay Makassar men patula ko Papa Rio wala ko lantaran na Papa Rio. Kabalara mga nate. Sobra nate. Mama Aidan batu sini boy. Mama yung panay rangi na rin. Patula ko ni Alka wala ko lantaran na ni Alka. Kabalara mga nate. Sobra nate. Paeda lapandan men patula ko Mama Teo wala ko lantaran na Mama na Teo. Kabalara mga nate. Sobra nate. Mama G lapandan men patula ko Mama na Teo wala ko lantaran na Mama na Teo. Kabalara mga nate. Sobra nate. Kabalara mga nate. Sobra nate. Keluarga Stermana Makassar dan patula ko Papa Rio wala ko lantaran na Papa Anario. Kabalara mga nate. Sobra nate. Keluarga desa almarhum Edimana Makassar men patula ko Papa Rio wala ko lantaran na Papa Anario. Kabalara mga nate. Sobra nate. Keluarga Nenek Oscar Kampung Baru Lampung Kedua wala ko yang kedua. Kabalara mga nate. Om Elsa men patula ko Papa Anagonsa wala ko lantaran na Papa Anagonsa. Kabalara mga nate. Sobra nate. Keluarga almarhum Ambi Sonda Pak Tuni Basto Pak Muaran Lampu Kedua wala ko yang kedua. Kabalara mga nate. Sobra nate. Mama Melodi Pak Muaran men patula ko Papa Intan wala ko lantaran na Papa na Intan. Kabalara mga nate. Sobra nate. Men Padaunan Pak Mama Ira Makassar men patula ko Martin Bukalangan wala ko yang Martin Bukalangan. Kabalara mga nate. Sobra nate. Leo Tandilini Manado men patula ko Papa Rio wala ko lantaran na Papa Anario. Kabalara mga nate. Sobra nate. Pak Isra Sangala Debo men patula ko Mama Teo wala ko lantaran na Mama na Teo. Kabalara mga nate. Sobra nate. Median ko siapa Lapanda men patula ko Mama na Teo wala ko lantaran na Mama na Teo. Kabalara mga nate. Sobra nate. Keluarga desa
almarhum Dr. Andus Budiman Makassar. Dan patut kebapakan ini dilakukan oleh tangan Bapak Adayu. Kapalan rombongan nanti. Tuh, udah nanti. Kita runa mamayu tidak parole dan patut kebapakan dilakukan oleh tangan Bapak Adayu. Kapalan rombongan nanti. Tuh, udah nanti. Ande rabat orang patut kebapakan dilakukan oleh tangan Bapak Adayu. Kapalan rombongan nanti. Tuh, udah nanti. Keluarga almarhum Neramu, mari patut lakukan haji itu dilakukan haji itu. Kapalan rombongan nanti. Tuh, udah nanti. Simpan orang patut lakukan kebapakan dilakukan oleh tangan Bapak Adayu. Kapalan rombongan nanti. Bapak Andika Makassar dan patut lakukan kebapakan dilakukan oleh tangan Bapak Adayu. Kapalan rombongan nanti. Tuh, udah nanti. Pak Dandi kuasa dan patut lakukan kebapakan dilakukan oleh tangan Bapak Adayu. Apa dong? Sekarang baru. Boy om kita. Kapalan rombongan nanti. Kelas semua lo. Tuh, udah nanti. Pendeta Agustinus Lukas STH. Pendeta Agustinus Lukas STH Palu dan patut lakukan kebapakan dilakukan oleh tangan Bapak Adayu. Kapalan rombongan nanti. Tuh, udah nanti. Halo, mantap. Sudah makan kah? Sudah. Bapak Adayu, dilakukan oleh tangan Bapak Adayu. Kapalan rombongan nanti. Ilu li. Tuh, udah nanti. Ilu i. Jakarta. Ini yang biren. Korea dilakukan oleh tangan Adayu. Kapalan rombongan nanti. Tuh, udah nanti. Sidaruna Mama Alparo Makassar, mempatulah ke Mama Jaden dilakukan oleh tangan Mama Jaden. Kapalan rombongan nanti. Tuh, udah nanti. Oi. Yo sisi motor sekarang Oh, sudah bikin kaya? Santun. Ada Ada bapak, emang gambar atas sama ya? Tar kaya? Demian na. Gambar itu oleh pertama. Tak apa tetap nasang. Mina Tikualun dan Gentingan pas Berke. Soalnya penggawa itu dulu anu Sitaruna Satlantas Polres Tanah Toraja. Satlantas Polres Tanah Oke, Toraja. masuk ke 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. Oke. Oke, ya. Mantap. Merah, kumtam kumi. 1, 2, 3. Oke, baik. Oh, Patulah Kopian Desa Loro. Halo. Oke. Woi. Tuh, udah nanti. Ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Keluarga almarhum Ya, kaya di kumreke. Kayak bebas. Kaya bebas, kaya di kumreke. Ito do. Tayo bitama niya sa ayaw kumulon na. Oke. Oh, yan to. Oh. Balas suki. Ya, oke, yo. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, ya. Kapalan rombongan nanti. Halo Tuh, kakak. udah nanti. keluarga almarhum Duma ambil lai tangsa dan patulah kemintu anak otomatis lakon dan anak otomatis. Kapalan rombongan nanti. Tuh, udah nanti. Keluarga almarhum lupa batu ambil iri tangsa dan patulah kemintu anak otomatis lakon dan anak otomatis. Kapalan rombongan nanti. Tuh, udah nanti. Papa Asriani selalu berani dan patulah ke Papa Leo lakon lantangan apa. Ay, na pala siya dito rapak. Kapalan rombongan nanti. Tuh, udah nanti. Papa Kiki selalu berani mempatulah ke Papa anak ini lakon lantangan apa. Oke, bagaimana? Kabar baik. Tuh, udah nanti. Papa Kiki selalu berani mempatulah ke Papa Oke, Leo, lakon makasih lantangan apa. sama Nenek Swa. Kapalan rombongan nanti. Tuh, udah nanti. Mantap. Mantap, iya. Sudah makan Pit? Sudah. Mending Pit. Oh, yung ano, VIP. Oh iya. Kuman dito ko kayo. Papa Iya. Oke. Daman lempeng mempatulah ke Papa anak bangsa Oke. lakon lantangan apa anak Oke. bangsa. Kapalan rombongan nanti. Oke, kuang. Tuh, udah nanti. Oke, halo. Halo. Sidaruna keluarga almarhum Nenek Narsi Ranterolok mempatulah ke Papa Eta lakon lantangan apa anak Eta. Kapalan rombongan nanti. Oke. Tuh, udah nanti. Papa Ita ya.
keluarga almarhum Nenek Narsi, keluarga almarhum Nenek Narsi Rantirolo, Oke, baik. Lempar kah? Rio, Lulako lantangan Mama Nario. Kapala rombongan nanti. Tuh udah nanti. Keluarga almarhum Nenek Narsi Mana? Rantirolo, Halo. Kona Papa Nagonsa, Lulako lantangan Papa Oke, Nagonsa. 1, 2, 3. Oke. Ada parenge. Papa April Rantirolo, Oke. Patu Lako Papa Oh, mau pulang? Lulako lantangan Dadah, Papa dadah. Nalpi. Kapala Iya, rombongan nanti. Iya. Tuh udah nanti. Papa April Ranterolok Mempatu la cosa Stella Setia. Wala ko lang tanga sa Estepa Kapala rombongan nanti. Tuh udah nanti. Narsi Ranterolok Mempatu la ko Papa Naine Wala ko lang tanga na Papa Naine Oke. Kapala rombongan nanti. Narsi Ranterolok Biasa menonton di anu. Mantap. Mana kah? Oh, Zoom. Oke, iya. Oke. Sebagai berikut kah? Sebagai berikut ya. Iya. Mempatu la ko Mama Alpi Wala ko lang tanga na Mama Alpi Ibu Agus Mangera Ibu Agus Mangera Minana Mempatu la ko Papa Ali Pak Martin Lula ko lantang na Pak Martin Kapala rombongan nanti. Tuh udah nanti. Sidaruna Woi. keluarga dini Mana ada gua? baru apa tuan mempatu la ko Tahu, Mama perkejum. ini Lula ko lantang na Mama Dekorasi. Anene Kapala rombongan nanti. Tuh udah nanti. keluarga keluarga Deni baru apa tuan mempatu la ko Neni Pak Karonto. Baik. Dari ke kopi pahit dulu ya. Kopi pahit. Mempatu la ko Neni Audi Lula ko lantang na Neni Audi Kapala rombongan nanti. Tuh udah nanti. keluarga Papa Beni Ya, keluarga kita Papa berdoa, Beni ini baru putih, apa Pak. tuan mempatu la ko Neni Intan Lula ko lantang na Neni Intan Kapala rombongan nanti. Tuh udah nanti. Meron yan nawatin dito. Eldi Ranterolo ko mempatu la ko Papa Alpi Lula ko lantang na Papa na Alpi Kapala rombongan nanti. Tuh udah nanti. Papa Tasik Ranterolo ko mempatu la ko Papa Rio Lula ko lantang na Papa na Rio Ada bisa ini lalu rete. Kapala rombongan nanti. Tuh udah nanti. Yo, kusemangat deh. Yo. Ah. Bintang-bintang yo. Yo tabi Bintang-bintang. Neling kilo karwa simbuang mempatu la ko Papa Ani Lula ko lantang na Papa Nani Kapala rombongan nanti. Tuh udah nanti. Nenek Joyce Marindi mempatu la ko Papa Ani Lula ko lantang na Papa Na mempatu la ko Nenek Obe Lula ko lantang na Nenek Obe Kapala rombongan nanti. Tuh udah nanti. Mama Nelia balik papan mempatu la ko Nenek Obe Lula ko lantang na Nenek Obe Kapala rombongan nanti. Tuh udah nanti. Arnold Meis Polres Makale mempatu la ko Nenek Obe Lula ko lantang na Nenek Obe Kapala rombongan nanti. Tuh udah nanti. Suarso Nabire mempatu la ko Nenek Obe Lula ko lantang na Nenek Obe Kapala rombongan nanti. Tuh udah nanti. Papa Jenny Nabire mempatu la ko Nenek Obe Lula ko lantang na Nenek Obe Papa Suri Adi Bastem mempatu la ko Nenek Obe Lula ko lantang na Nenek Obe Mama Hairul Yetengan mempatu la ko Nenek Obe Lula ko lantang na Nenek Obe Mama Bisma Balikpapan mempatu la ko Nenek Obe Biar edok itu, biar ledok ya. Biar ledok kan, apa nana ledok ya. Letek dah. Weh, Mama Bosi wah, kancang kali, weh. Nenek Obe Lula ko lantang na Melo Nenek ini Obe po. Mama Moni Edok Basamba ini. Biar ledok ya si anu semua apa ya. Weh. Mama Mantap, po pinsa, po kami. mempatu la ko Mama Obe Pinsa, Lula ko po Nenek pinsa. lantangan na Nenek Pinsa Naobe ditampo. Papa Arsi Papua mempatu la ko Nenek Obe Lula ko lantangan na Lawa Nenek Pinay. Naobe Mama Franz Nabire Papua mempatu la ko Nenek Obe Oi. Lula ko lantangan na Nenek Obe
Bapak Ayu Manokwari Papua Manokwari. Ya, mati iyo mengaku bujangan. Oh, pwede. Mama Wanda Bujangan. Topasa Mempatu lako Papa ini lako lantangan na Papa ini. Kander ka puti lang ba? Madoko puti mila. Madoko. Papa Putih Madoko tuh. Mempatu lako Nene Alparo lo lako lantangan na Nene Alparo Sitaruna. Keluarga Nene Yopi Rante Dollo Rampo Metua Lulako Inanto Metua Senene Giono Rante Dollo Mempatu lako Papa Alpi Lulako lantangan na Papa Alpi Papa Reski Batu Bay Mempatu lako Papa Naine Lulako lantangan na Papa Naine Senene Nukra Batu Papan Mempatu lako Papa Alpi Lulako lantangan na Papa Alpi Papa Reski Batu Bay Oh, Pak Yomes, larampor kayak kalau otak teh. Papa Alpi lulako lantangan na Papa Alpi. Oh, Pak Yomes sumaling dari Palu. Ne Nugra Batu Papan Mempatu lako Papa Naine lulako lantangan na Papa Ine. Sitaruna Ma Arnold Batu Papan Mempatu lako Papa Analpi lulako lantangan na Papa Analpi. Papa Argan Makassar Mempatu lako Nene Estepan lulako lantangan na Nene Estepan. Papa Ema Papua Mempatu lako Nene Estepan lulako lantangan na Nene Estepan. Papa Pipi Kakek Argan Makale Mempatu lako Nene Estepan. Papa Pipi Makassar Mempatu lako Karel Sallolo. Erwin Sisola Adinna Makassar Mempatu lako Nestepal. Eden Sisola Adinna Makassar Mempatu lako Stepal. Oh, udah teka posibul kamu ya. Rudi Sisola Adinna Rantirolok Bonus ya. Stepal. Bonus Nanda Rantirolok Mempatu lako Stepal. Nugra Rantirolok Halo, Kunsa. Stepal. Halo. Papa Kulla Salam dulu sama Makassar Opin Mempatu Kunsa. lako Oh iya, anaknya Papa Pak Kunsa Alpi. ini. Papa Kulla Makassar Mempatu lako Papa Nario. Berapa adiknya itu Kunsa? Papa Ananda Rantirolok adiknya. Mempatu lako Ini anaknya Pak Lembang. Papa Rio. Palembang Papa Putra tuh. Ananda Rantirolok satu Mempatu kalinya dari lako Makassar. Papa Alpi. Papa Ananda Rantirolok Mempatu lako Papa Naine. Papa Ananda Rantirolok Mempatu lako Mama Nalolo. Nanda Sisola Adinda Rantirolok Mempatu lako Oktapin Sallolo. Papa Alisa Saloso Mempatu lako Papa Jaden. Nenek Samudra Mebali Rampo Metua Mempatu lako Tikara Iya, orang kita lebih Metua. orang tayo na we. Nenek Tala Saloso Mempatu lako Papa Jaden. Yo. Ay, kure. Ya. Papa Samudra Pak Tolo Pindrang Rampo Metua. Dr. Andus Bake Sombolinggi Sudah mau Pak Marintang Pak Jerem Mempatu dengan lako Sia Pak Nenek Sekda. Ode. Mama Deni Pemanukan Mempatu lako Papa Ita Batu Nenek Audi. Mama Odi Gandang Batu Mempatu lako Papa Ita Batu Nenek Audi. Keluarga almarhum Ambe Gane Tangsa Mempatu lako anak Tomate. Keluarga Dima Ambe Lai Tangsa Mempatu lako Mintu anak Tomate. Keluarga almarhum Lupa Indo Itang Tangsa Mempatu lako anak Tomate. Dokter Kadet Resean Manajer PT Malindo Swine Spesial Yomai Bali Mempatu lako Papa Audi. PT Malindo Amrullah Rower. Manajer Marketing PT Malindo Makassar Mempatu lako Papa Anaudi. Bapak Willy Makassar Mempatu lako Papa Audi. Bapak Lai Yuyun Sikpon Makale Mempatu lako Papa Ana Arang. Papa Laso Batara Borong Tarungko Mempatu lako Papa Ana Arang.
Siding mempatu lako papa nagonsa. Iyo. Tasan nila ko di mapula. Iyo. Oh. Iyo, di Mapula kong kemarin. Anti Kepe mempatu lako Seni Intan. Pak Alexa Kalimantan mempatu lako Papa Intan. Pak Alexa Kalimantan mempatu lako Papa Dora. Papa Alexa Kalimantan mempatu lako Wawan. Pak Alexa Kalimantan mempatu lako Nenek Laso Rio. Dr. Yunita Batara Tengan mempatu lako Nenek Laso Jaiden. Dr. Yunita Batara Tengan mempatu lako Nenek Lai Onang. Dr. Yunita Batara Tengan mempatu lako Nenek Lai Onang. Sitaruna Arnold Palayukan Tengan mempatu lako Nenek Opa Dante. Rombe Makale mempatu lako Papa Na Alti. Nenek Christian Manga Saaku Rampo Matakian Suru. Papa Apri Bausangalla mempatu lako Daud Manga. Mama Lady Bausangalla mempatu lako Daud Manga. Nenek Winda Pangarante Rantepau mempatu lako Nenek Jaiden. Papa Almo Tolikara Papua mempatu lako Nenek Jaiden. Nenek Laso Tarongko Bulo Randana mempatu lako Puang Mama Laso Gustaf. Ambe Papa Ambe Papa Laso Rio Bulo Randanan mempatu lako Puang Mama Laso Gustaf. Dr. Henry Donald Kapuangan SPD SIP MM Bintuni Papua Barat mempatu lako Papa Anaine. Dr. Henry Donald Kapuangan SPD SIP MM Bintuni Papua Barat mempatu lako Nenek Jaden. Nenek Anno Masanda mempatu lako Nenek Jaden. Nenek kita lihat Nenek Anno Masamba mempatu lako Nenek Laso Tarongko. Nenek Intan Bukoyo mempatu lako Papa Nalolo. Mama Intan Nabire mempatu lako Papa Nalolo. Keluarga Ambe Sulu, keluarga Benteng keluarga Ambe Sulu, kelurahan Benteng Ambeso mempatu lako Mama Intan. Papa Toding Pantan mempatu lako siapa Papa Na Arang. Nenek Rehan Pantan mempatu lako Papa Na Arang. Papa Amina batu Nenek Stephen. Kanan Bulan Rampo Matangkian Suru. Dr. Rudi Andi Lolo Tongkonan Bamba Batu Papan Makale mempatu lako siapa Papa Na Ine. Papa Na Epot Kala Tengan mempatu lako keluarga Nek Tumang batu Sene Kaca. Papa Epot Kala Tengan mempatu lulakona siapa Papa Nario. Papa Glenn Titus Palinggi Papua mempatu lako Mama Sarti. Mama Misel Pak Tengko mempatu lako Mama Ine. Papa Cumming Minaga mempatu lako Papa Ine. Bapak Leonardo Stallu Padang Mebali mempatu lako Mama Teo. Puang Laso Gustaf Papa Laso Mamang Taruh Puang Randa Papa Agung Jong Mai Palopo mempatu lako Sereni Obe. Taruh Bulawan na Puang Pakambanan Ulusalu Latibojong mempatu lako Sereni Obe. Keluarga dari Batan Pateke mempatu lako Papa Intan. Sidaruna Pak Opu Amrun Mawa Palopo Rampo Metua. Dayan
Mana mandete grampo matakan suruh Mama Wane Amparo Sanggala turunan Mempatula Kobo Papa Alpin Barang pedo kuku mana dong? Batan Patek Di peranan liom kau ikut dengan kondisi yang baru pedo kurang kita barang ini kau ya. Batan Patek ke Mempatula ko Papa Anaine Bapak Willem kaum Bapak gereja Gimin Betadu Tondano Mempatula ko Papa Nario keluarga nenek Kombo Tobaga Batualu Mempatula ko Mama Lolo Mama Alpi. Oh yan na rin dalam re. Oh ada tu gini Mempatula ko Papa Saya Lolo. kemati di katu. Ano ote? Pungko ni Tomina awas sa tempo milambi bisa ile. Tahun tundu ile. Yo tapi ya tu tak na pakibasay may okay bang may miram pombasay. Oh. Kibasay. Okay bang ni. Nalasar-sar apa lu teh? Okay bang ni pe pa bang mi do may sawa. Ba tu cecer ni pulang lombar kana ko. Beda na jalan na satu tim-tim na paano? Neda tu Pungko ni Tungguru. Tapi na oh na ipan bay lan niya ano le ma di boleh oh tayo pa no lan pa pagano naman ito nan bay ipan lan Malay. Tungguru Kaya na eh. Tungguru po Muna kutingamang kumantang nga niya na nandiyan ka. oh aduh Hindi ka nito. Tino wah Girawang ko lamang kutang ganyan. Takali ko lang. Samping na pong ni protokol. Samping na protokol. kalau pada aku pipa itu dulu Hindi ka nito eh. karu dulu mo Oh. Mura plastic mo. ini siya plastik ko eh Ini dito ngayon eh. Disiarkan mo ba ang kantar? Ano tayo ko, ano mo? Okay, tayo tayo na matulog pa niya mo dok na kuy na maumpit. Mare na ko na Papa Epan. Biladong maliw may na tayo wasi na biru basangan na tuntung wasi biladong. Madok ko masalah ni. Na di ko amir to ambe per to nga kuy ito. Mempatula ko ambe. Taparan lo madok ko masalah siya. Taparan. Iyo, ya bira. Papa Epan simbol. Ada. Dari ka kopi pahit sih dia. Ada ka kopi pahit. Ada juga gelas, ada Iya, juga mana gelas. kopi pahit mana? Masih ada teh. Kopi pahit dulu satu. Kopi pahit dulu satu. Iya, kopi pahit. Soalnya hidup saya memang pahit, jadi kita harus minum kopi pahit. Iya. Halo. Halo guys. Halo juga, halo guys. Wan lah. Ini kopi pahit. Siap teh? Ya, dingin kapang. Tapi Dingin, dingin Bu. mirang. Dingin. Mana bikin? Kalau kopi pahit jadi kopi matambang kamu kalau dingin. Simpot naman. Lain. Tasu itu. Minta aku minta tasu di sini Minoki. Taso simpot. Ay, maju. Bukan mie kopi pahit itu, tapi kopi tambang ini kalau. Kopi pahit Iya, lah. kalau pahit itu panas. Iya. Iya. Halo mingguku, apa kabar? Artis kekesannya. Oh, artis kamu ini? Oke, baik. Itu saya sana lagi sama Mana? saya kesan. Kalau keluar dari TV rusak. Ini kopi pak ya. Iya, sudah tong. Iya, masang kamu teh. Jadi matambang kamu ke dingin. Masangka kami. Iya. Saya menemani. Kalau pahitnya itu memang panas toh. Pahitnya itu yang panasnya itu yang menikmati, yang nikmat. Kopi pahit ini obat. Nah, iya, obat Ya. tuh. Katanya biar 3 kali sehari diminum, yang penting tanpa gula. Iya, dan masih merambu-rambu. Iya, membuat kita sehat. Kalau kopi pahit tapi sudah dingin itu Tanpa penyakit. iyo. Oke, baik, mantap. Kita ngopi dulu. Bagaimana? Kopi kah? Ini karena ompit mau ngawa. Bukan ngopi tapi ngawa. Ini kawa, minumannya ompit. Nah, Kawa itu adalah kopi tanpa gula. Itu
Tapi panas, tapi Ma. panas. Ya panas. Bukan dingin. Ya. Ini obat jantung, Oh, jantung. mah, dan Obat lain-lain. Ngantuk. Obat menyendiri juga. Iya, obat sendiri. Obat menyendiri. Memang obatnya Om Tangke itu obat menyendiri. Karena selalu menyendiri. Andi Om yang obat. Lo tadi Om aku tiri itu kan deh, wah. Namang kamu kemana Pak tadi Om tiri kan tadi Om aku nah. Ya tadi umur lagi lombong kedua. Mira. Informasi laku kita keluarga, khususnya keluarga Tokasera. Usahakan kita sitar mau Pak Gonsa dulu. Oke, keluarga 9 naga. Badan betul. Oke, itu nih. Nah, neng yang setel. Oke, sudah itu kopi ya. Bener kau tuh coklat yang lu rambaku, yang lu bela. Ah, share nama mampu yang lu nak ada pesan. Nani bagi tepat kuno Nana kembali siang ketua. Siang beda Gonsa. Itu sana. Bapak ketua. Sekarang turun dulu titik. Oke, ke kontrol nih. Berapa? Oke. Oke, beda dong. Weh. Dito kasi amar ka buat bay nemo. Daw kira tayo dapat talo bay nemo ko na ba pa kay bungenon na. Kure na. Oke. Oke, Woi. 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 Berapa dong? Uang bensin. Biar bensin. Uang bensin. Oke, baik. Jago pero kila to dan itu. Iya, rasa kopi teh guys. Ntar kayak mau kopi. Iya. Kamu Wah, memang kalau kopi pahit dan panas. Miala tuampi tu Miala. Masih. Lo apa sila ka perketau teh? Oke, Elin, Herlin. Iyo, malam mustalami ni atau makula Elin. Sama Chandra pula na. Chandra dari Memang ada lendong. Tabe, tamale mai. Yang kedua, So TV lantanan dan OB nomor 50, nomor 50 tu oleh. Oh. buang doa miring. Biar kata tubuh gila budak. Tendrekang tu apa kata lo. Buang doa sana. Oke, dan siar ka kandu riri mi bawang pit. Pakiring. Nomor amo ideal di dok itu ke den duku. Karena dia duku, dia 5 cm lu ke. Kesan baru. Lagi kayak di situ kiri yang kayak bintang. Oh, nak kabur bulan teh. Dapat ile kuai so kuiru pa kopi kuro lo. Semang. Di komit apa aku bilang. Wah, di Norway ya. Oh, window. Buang dia. Oke baik. Tak eman ina, tolong ini berokin na, ubinasa ka na eh. Oke, on oling ko rin no, may hindi po yung kumingi. Bebe, mami, patami kandu. Ako pa to. Nasa lolo. May di ubila 15 to di pangkungan ni Ale. Aman mo. Aku udah semangat. Bato apa di pangkungan ni nak ya tu? Pira senti tu kulit na? Pira senti kulit nanti na tu? Makambar ka kulit na? Makambar le. Nah, magi si tuampi tu magi si liu magi tu. Pon nomor freezer te.
kepala yung no. Tak apa dipamalit tulo tayo dong le. Lumbang pandala. Yan ang tunggara mo, mangkali pamalit to. Oh iya, mangkali pamalit to. Kama pirang isulanasan ngayon. Yato sa kamay Anna mo tungko ng lante tungko na 10 katay ko sala di pagkanda sa kamay. Diparekan sa ospilo piti. Tadi ate alaman ate apa maratongkonan. LB Kopi Toraja. Suno nanti Pak. Yate ulu parepe lang nakande rante tampo. Ulu parepe nakande. Ako nang papalumbangan ta palisun ni pala dami rante tampo. Ulu parepe nakande rante tampo. Ya hati-hati na saruran. Saruran. Tayo ba lukas ante plastik lah. Ya hati. Nanakan dia na patalo tondo tanga, anak patalo na rante tampo eh. Ako paring amuro na palisun ni pala eh. Pwede paring mangura eh. Asik nerengnya siya may mangura tayo bisa diokeli. Oh dari yang murah. Jomblo pa to Erlin. Yato operator na C2 jomblo pa to. Siapa tahu kumurai to. Artinya kalau ada yang jomblo juga yang masih yang mau sama Om Paul ya segera di spill maksudnya. Ya teh rantai dulu. Anak patolong na saruran. Madi di komisi dari yang murah. Harganya emang murah. Kita ke Sendu nanti tanggal 29 ya. Karena besok masih menerima tamu di sini ya. Di Sendu tanggal 29 tapi sudah mulai ya. Iya. Kita ke Sendu nanti tanggal 29. Jaringan apakah jaringan Sendu bagus kah? Kayaknya tidak bagus deh. 5 ampere Starlink itu. Itu. 29 30 1 Mantuno 2 Makaburu ulit. Bagaimana korek ka pala? Aman gitu ah. Mandir ka. Oi. Terus sila ka daw. Ni sepandu na satu kena lah sanga pilih jam tu kena kali surat na sangile. Baik talungan lore kita emisan deh. Sanga lore tu tu. Tomatong kita karampa tolalang nang balakan sifat Jadi banyak job sukses dan lancar terus ya. Kami terima kasih. Indah nalalang. Terima kasih atas doa-doanya. Diberkati juga orang yang mendoakan Nompi. Terima kasih banyak. Indah pemilalang anda dua masampan ni. Ay, dalo miki masyalay duko domi balakayan te sa Dana kami yung siya pong ita. Jadi pada itu lampio do pakadok ya gumaon ano dulu da suan dado kita. Pwede di paken di kumido. Johan. Nyamo. Oh iya. Pasibiti ritana ano la. Sibiti ritana apa mi? To para tindo. Tana gan ditollo. Oke, Stephen, Pak Reme, oke, maaf Silaga ke bosku. Tidak tahu juga. Semoga. Oh, Pak Aris le. Aris, iya. Anaknya Om Aji. Aji Padondan. Oh, Om
Maris itu. Masih jomblo kayak itu Maris. Oh, masih jomblo. Iya, ikut tabe. Ya toh. Pablo sama yang lo lagi pataruh lama karen tuh. Iya. Papakilala na ke Denny mani kuda bolo batu Denny mani tak kilalai. Ora pa. Na pili ko. Yan nakapalembang samay butumang kamandado kete ko salamin kilala. Nah, Iya. may balipungan mo na lalu. May balipungan mo lalu tampo. Ya, tomater itu may balipungan lagi itu. Sana pa, walo pa rin pa misa. Kadang ito may ano ta pende mo ito ito. Kumakan back ito mo rin kanyo. Ya, kamu saan di bali dulu. Siapa lura tampo te? Salura. Angka pinamay ke di sa komitet ta si tulong ya. Tak pergi nama kerasa dibeli yang tuh ulter kayong. Lura tampo. Si papendeta tolong nala bagian dako te dami jamat silo Angka na pinamay. Nambah kami. Silo mana tak silo mana? Oh, Tak ada hubungan deh. silo. Nanti Mbak. biar nanti pas silo. Tuh. Coba tuh deh. Si ando ko na SRT. Si ando ko mamateo te. Ada dolukin. Tambah kumpul kinsa. Oh, walakin. Oh, malukin. Natambay kumpul kinsa. Dolukin. Di kuar kita amin. Yang baik ko paparang te, patuloy na sa tarong ko. Kalipera mo ya. Taruh mo ya, Le. Jadi ibu-ibu kita diam boleh. Bisa-bisan. Si ando ko na yaw pite. Panang tayo awang ina sadingan ni. Taruh. Si ando ko na intan te. Si ando ko na Stella te. So si Du kayo manu ato ah. Taruh dulu kamu. Taruh Du kamu ya awal ya. Kake. Po mo gunto ko na. Si ando ko na uso te. Lebih tira-tira no pira video. Maadin. Saya ada pengaruh video no na betek. Mereka. La che de kamu. Iya. Iya. Yo. Nolong kan mampit. Nolong ko mo iya lembar lalan terek ya. Iya, terek ke man mampit ke boko. Lembar dari buat dari buat terote. Iya, dia mau ando. Dari buat tero. Dia buat teman nak pikir tu. Olak. Oh. Nanti baru kita apa? Ah, tak mesin. Mesin tak. Dokter. Oi tong. Oi son. Son. Yang baik ko ni Rian ite. Nah, mau buat dukuk pun deh. Ya, selama ambil ko papa anay po. Ya, ya. Dapat bulan ni anu plastik dono. Dapat kuda kara ni plastik. Dia papa naik kristal te. Nah, yan na rin kubarasang niya. Sedangkan Dia doon kapuan nanti. Yung may masanda. ya aku di ben ko ba. Siya kito pengadilan te.
lebih tua raka. Oke, pengalukin. Dia pasik dati. Oke, pengalukin. Wahai. Iben no mikir aduk ote. Dia maju dan dia bangun dati. Nah, tak bukan elemen dulu. Dia ibu kepala dinas tenaga kerja dati. Tak ada pula elemen untuk elemen nak. Mencalon dulu kamu ke Yompit. Oke, iya. Oke, kurang deh. Oke, iya, aku betul aku lo pandang di pasti dulu. Wah, budak mau dukung tali bawah orang ke bol. Ibarat ke bol dulu. Oke mo. Oke. Ada lukin. Selamat apa mungkin sa? Oi. Halo. Dia nilai paten kote. Oke, guys. Apa kabar Ompit? Ya, baiklah. Baik Ompit. Ya. Oh, nomor 50 pala. Tak mau tahu doang. Kabut tak batararan dati. Dia nilai paten. Dia main ke Papa Amir deh. Ada kayak menarik perhatian temanmu. Udah tawan om pintu hai. Siapa Pak Andi deh? Siapa Pak Rijal teh? Betulnya namun nih. Siapa mantan lemah tokesan teh? Oke, Febriani, Mangera, Tante Gwinsa, oke. Halo Pak Jerem. Sampai jumpa. Oke. Sini lu dah salah sote. Sanda bang mana lu teh apa kurus cuma ngakele yakimale. Hei. Siapa jadi tokesan teh? Mari, ada nomor 50, tak mau tahu doa ya. Angka ilmu itu sama menibon kita dalam pemelo. Siapa Pak Lapi itu teh? Halo bosku, dia berkata tak? Tak apa? Wah, jadi tadi lambat dok di mampu. Halo Kak, selamat pintar. Halo. Iya. Jaya terus ada kode mau tampil tentang ini. Jaya. Dia mau kayak di perkara ini nak? Oh, tak kurang gimana ikilah. Iya. Halo, anak cantik. Banyak deh. Polantas Polresta Naturaja deh. Halo. Bagaimana? Cantik dasar kan itu? Kalau apa tidak dapat dulu, suara dia tahu suara tidak na nomor 50. Saudara Sangala TV. Oke baik. Hai. Iya, ini oke. sudah pada pulang semua. Oke, sudah Robert selesai Tandiopang, sukses selalu tuh Sangala TV. Salam buat seluruh keluarga yang berduka. Oke, amin Om Robert. Selamat. Manado yang Adin. Oke. Sangala TV harus diperhatikan juga. Sangala TV ini bersahabat dengan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih, bosku. Iya, oke, Om Robert. Ya, Om Robert, terima kasih. Saya sudah ambil tadi itu paketnya di Tante tadi pagi. Halo. Bagaimana kabar? Di mana itu orang Makula tadi? Sudah pulang. Orang di sini kan tidak duduk. Oh, sini deh. Oh, iya. Sudah pulang. Iya, oke, sudah pulang orang Makula deh. Manado hadir. Oke, di mana Padu? Manado. Oh, Manado. Di mana di Manado kah? Tanya. Ada kajap tikus. Tidak ada. Tidak ada. Waduh. Sangala TV suka masih ada. Oh ya, cap tikus itu minuman kesegaran, kesehatan. Memanaskan badan. Ya betul. Mantap itu. Cap tikus itu, Selamat. bisa, itu cap tikus bisa kasih bocor-bocor KB kalau cap tikus. Oke baik ya.
Mana kuat ambil? Biasa. Biasa. Marah kuat, siapa kayu boyo? Apa ani mau lentek? Iya, para lu di. Siapa pakde mana pakde? Jadi itu Oh, mantap cerita nek. Wah, taruh cerita. Mantap. Mendalam cerita nek. Lejong salu latih mojong. Latih mojong. Wah, tapi ya taruh cerita ku kan. Tuh foto-foto Amira. Standar Solana. Iya, padahal betul. Berarti dah pulang Pekambanan. Iya. Dari Ulusalu. Dari Ulusalu. Latih mojong. Iya, Salena lah, mojong. Begini tuh saya latih mojong. Lu. Sinaji le. tambang emas guys. Tambang emas. Weh, langsung satu warna sugi itu ke. Iya lah sugi ini ya. Kembali dia punya Ulusalunda. Oh, den udah. Kalau mau adu lang sangke. Tama oh. Oke, dari mana nih? Samarinda. Balikpapan aja. Samarinda Sangatta. Oke, Sangatta semua. Balikpapan. Semua sudah hadir di Rantai Dolo. Saya dari Singapura. Wih, Singapura. Kami dari Butu Sinaji. Dari Butu Sinaji. Oh, ternyata ini. Ternyata ini. Dia itu kamera. Inilah penjaga Butu Sinaji, guys. Iya. Ini guys. Ternyata tante ini penjaga Butu Sinaji, le. Pawang Sinaji. Pawang Sinaji. Saya penjaga Balikpapan. Balikpapan. Mantap. Oke, lanjut cerita. Ya. Lanjutkan cerita. Ketua PKP Jamin Tarakan. Oke, baik ya. Sangalan TV. Oke, baik. Iya. Assalamualaikum. Iya. Kasih Om. Oke. Kita ketemu lagi di Rantai Dolok. Oke. 2 hari yang lalu kita ketemu di Di mana? Sangala. Pasangan Lale. Ya. Ini LB Kopi Toraja, Uluwai, orang Oh, Uluwai iya, kan ini. betul. LB Kopi Toraja itu dari Ulu. Iya. Ini oke. Iya, aduh. Rupanya. Di kopi toh? Iya. Bagaimana Om Pet? Minum kopi dulu. Ya, baru lanjut Terima atau kasih bagaimana? banyak. Ya, sudah. Oke. Baru-baru di sebelah. Nanti lagi kapan-kapan. Ini gogos Eh. Ini gogos. Oh, gogos itu. Iya, gogos direbus. Oh, gogos namanya kalau kamu ya. Kalau kami ini Kasube. Kasube. Ya. Iya, Kasube. Oh, gogos Tapi nih. kalau di Maros sih ini atau di Makassar gogos rebus. Tapi harus dibakar lagi nih. Iya, dibakar. Oke, baik ya. Oke, saya lanjut ya. Iya, kita mari. Mbar gitu dinalikan tuh plastik itu nah. Halo guys. Halo. Ombet. Oke. Halo oma. Kameranya dulu. Hoi. Coba kameranya. Kameranya. Arahkan ke saya kameranya dulu. Tunggu karya apa? Oi, dapat lagi daging. Please like and subscribe to Raja Unik. Amin. Mati lampu. Ada kah itu mati lampu? Ada. Mati lampu. Nah, tadi masih ada 3 watt nah. Dicabut meteran itu. Mana? Woi KML. Mana? Oh, kau betul mati lampu ini. Woi. Itu ketuanya. Ketua geng. Oke, ketua mati lampu. Woi. KML. KML, komunitas mati lampu. Woi, bagaimana itu melilin kela? Dicabut meteran itu. Keluarga.
keluarga gelap ini. Kelompok gelap. 5.000. 5.000. Baik apa cina bang? Banyak banget. Sini nih. Siapa itu? 30 na apa tayo? Oke. Selamat sore Om Pit, kapan pulang Kang? Ini jadi ini mati-mati lampu juga. Iya. Oh tidak. Oh tidak. Philips ini. Oh, Philips. Ini carikan deh siapa tahu ada yang nonton. Bagaimana Pandi kenapa masih jomblo? Ini 5 konternya. Iya, konter. Ada terong salekonya. Wih, banyak. Banyak konternya berarti tidak ada emaknya. Itu mau konter. Aduh. Rugi itu punya konter kalau tidak ada yang hitung-hitung. Sangatlah TV tetap jalan. Amin, terima kasih. Iya. Selalu Sudah mau kopi. Yang mau di Columbus saja kalau ada. Bos kan ditawang. Oke, terima kasih. Bungkus kan Kenapa itu? Kenapa Kak? Tidak bayar karena listrik dicabut meterannya. Ayo, mungkin kan tidak ada baloknya. Iya. Sudah baru-baru di atas. Iya. Secara khusus mengarontoki adat Kongkonas Sangapulo Tampo. Kita makan kasube. Orang di sana bilang gogos, ini namanya gogos. Ternyata banyak namanya ini. Kalau di ini ada namanya kasube, ada yang bilang pokon, ada yang bilang gogos. Nah, siapa namanya ini ganteng satu? Nikolas. Oh, Nikolas Penguntan. Ini namanya Leo. Leo. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Oh, tak kayak kan aku mau. Tunggu dulu baru pingin nabuk kurang kopi. Oh, Columbus. Oh, terima kasih tentunya. Lain-lain look. Ini lantannya buang indok sok mengak. Buang indok sama enggak? Anak pertama dari Tokasera. Dari 9 naga. Anak cucunya. Jadi 9 naga. indok sama enggak di mana di mana tinggal, di mana Buang perginya? indok sok mengak. Iya. Ya di rantai dulu. Di Rantai Dalam. Ya. Ini lantai dalam. Ini Yang indok sama enggak itu salah satu dari 9 naga. iya. Anak pertama. Oh, naga pertama ya. Ya, buang somanga. Oh iya, dari naga pertama ya. Naga pertama. Anak pertama dari Tokasera. Ini mangga muda. Mangga muda. Ada orang itu. Ini mangga ini. Kasih empit. Tapi tidak ada plastik empit. Oke, Mas, terima kasih banyak. Aduh. Dikasih kue empit deh. Kasih ke empir. Oke, terima kasih banyak. Ini hadiah dari Vero dapat berkat lagi. Mangabatila. Pajak juga. Oh, Sudah iya. ada di sini. Ada di sini. Oh ya. Oke, terima kasih. Empit, buang rokok apakah kita rokok? Ya, yang ada saja. Iya, pokok saya kasih rokok pun Susiri kita. Ya. Buang nek somanga. Buang nek somanga. Iya. Tania buang indok somanga. Oh, buang nek somanga. Ya. Buang somanga. Wih, dapat lagi rezeki. Aduh. Wih, berkat Tuhan terus mengalir. Somanga, baik-baik semua. Pona buang ambek somanga. Buang ambek somanga. Tidak mati lampu lagi. Oke, wih. Oh, alhamdulillah dapat rezeki terus. Terima kasih. Wih. Oke, mati lampu. Bayar tuh lampu supaya nyala lampunya. Nah. Ada latihan mama aku. Jatuh di mulai sama mama aku. Apa rendan? Iya. Oh, Mbak Pranda itu nenek radio. Iya, ada di lakian sama jadi saudara-saudaranya. Ini semua saudaranya almarhum Mangaran Tepatila yang anggota dewan. iya, yang kemarin tuh di Tampo. Itu cucunya. Iya. Oh, cucunya Mini deh. Oke. Oke, Om Maris, bagaimana Om Maris? Lancar mi urusan kah? Beres? Siap. Oke, baik. Mati lampu juga ini. Amat gitu ah. Ternyata. Ini juga mati lampu ini yang muncul ini. Siapa kah kituanya ini mati lampu? Siapa kituanya kah? Ini di bawah ini. Wah, pakai tua pula ini mati lampu.
Oke, terima kasih banyak ya. Oke, lanjut. Oke, baik. Besok datang lagi. Ya. Oke, kalau sehat-sehat. Mana radio? Woi, malam rumah apa? Halo, permisi. Mana Pak? Ya, oke. Ya. Siapa yang boleh periksa deh? Halo, nih radio. Semoga Foto dulu nih radio. Kenapa nak terkenal sekali di radio? Iya, itu bagaimana kan? Ompit, kenapa nak foto. Iya. Sini sama cicitnya nih radio. Ayo, oke nih radio. 1, 2, 3 lagi. Oke. Sini semuanya. Ada sini. Senyum yang bagus kakak. Ya, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Lihat sini semua. 1, 2, oke, mantap. Dadah, Sanala TV ya. Dadah. Siapa? Om Mandi? Halo. Oh, oke, Om Mandi. Oke, Halo. Ya. Dia foto dah. Oke. Tunggu dulu, gua simpan dulu ke Columbusku. Oh, itu Columbus dipakai Mas Edi Doki. Bentuk dia patuang pito. Dipakai Mas Edi Doki sulit ini. Di sini tadi. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya. Satu kali. Tidak sama foto, minta tolong. Iya. Foto. Hindi ko iparah ye. Duduk. Ya, duduk. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke ya. Kasih terus ke sini. Di-share ke to menonton kilan na ompit. Benar. Parang hindi ko kabujang lapo ko na. Oo. Dodoban pokada begitu. Oh. Le, Tidak pernah ko penonton. di-share ke to penonton nih. Weh, na 5.000 penonton kemarin. Iya, tapi maksudnya ada yang yan. Oh, kalau jadi duit di 0,01 dolar. Tidak ada persenannya. Langsung ke Iya. Mana? Nanti ini kalau bos sudah makan kucing. Hai, magasap ko. Columbus itu. Hai. Itu juga ini Columbus ini berat sekali Columbus ya? Iya. Udah. Mana cucu mayat? Iya, cucu mayat. Oke, cucu mayat semua. Oke. 1. Ya. Oke, 1. Ya, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Luar biasa cucu-cucu mayat cantik-cantik. Kita. Salam dari Rantepau. Oh, Rantepau. salam dari Sanata. Dari Sanata. Dari mana? Salam dari Malopo. Halo. Kata-kata hari ini. Ya, kata-kata hari ini, Nenek. Kata-kata dulu, Om. Iya. Kata-kata dulu, Nek, Pan. Ada kata-kata hari ini. Iya. Hei. Tambah banyak jobnya, Om Pit. Di mana kayak di Bastem? Ada kayak mau nikah di Bastem? Oh, sekira ada. Ada pesta lagi. Sekira ada ini cucu nenek yang mau nikah di Bastem. Kehendaki ya. Iya. Salam sama gadis-gadis Toraja, Om Pit. Oke ya. Ini Toraja ini. Ini Toraja ini. Jangan saya Om Pit. Jangan Bi. Oke. Bisa nanti kameranya. Iya, mau dikasih uang saja. Tidak ada uang. Atau itu Columbusnya. Columbus, boleh. Ya. Oke, terima kasih keluarga.
Ya. Oh. Nah, ini kayu Oh. 1 2 3. Oh. Oke, mantap Pak Andi. Woi, bagaimana konternya? Masih butuh ke pegawai? Butuh janda? Oke, rupanya Pak Andi butuh janda saja ya? Iya, yang pirang-pirang ya. Yang pirang-pirang. Oke, ya nanti ku carikan. Biar jelek Ya. yang penting pirang. Ada kembang. Biar Ya. jelek yang penting. Biar jelek yang penting. Biar jelek yang penting pirang. Oke, mantap. Nah. Oke, lompat dari plastik dulu lah. Kira ngono Pak Columbus kutena. Weh, bila siya menito duko kuntul Lalu aku dakar plastik na. Yo, oke tukesan. Oke ya, oke 1 2. Ya tulis 1 2 3. 1 2 3. Oke, yo. Ya ini tukesan. Oke, Janet. Buat Mama. Salam buat Mama Janet. Oke, terima kasih. Aurora. Talin dua mula. Oi, mau pulang kah? Kenapa coba sekali pulang? Hah? Oke. Kenapa kan coba sekali pulang itu? Menangis di beda di rumah. Iya, lo beli dulu kanduk dulu. Mula. Mau dipotong? Sini ku main silo ku di situ Ke bawah situ. Oh situ ya, oke ya. Kasih dulu tadi aku daging aja. Pegang apa lagi ini supaya nanti akan suka. Loh, kasih pegang dulu. Oke, 1 2 3 lagi. 1 2 3. Coba lagi. Jauh luas. 1 2 3. Oke. Iya. Ya nanti piku pasti kalau saya pedi dia edit ya. Berketuk kartu plastik itu di balkon tuh. Oh, mau pulang kamu? Yuk. Woi, Om Simon. Nah butuh nak di benda waktu talan lagi. Wala paan dulu. Apa dah? Ya, mira. Peda kita ke plastik bisa. Itu pintu kanduk. Plastik mulai. Kanduk ke plastik kira kayak ini. Sibel ke kanduk. Kanduk mah mulai. 10 teh. Iya. Oke, ya. Sudah deh. Oh. Kanduk mariri le, kanduk mariri. Halo Bintang. Wih, Bintangnya. Halo Bintang. Oke, Fitra Rumairi. Daerah mana? Ini daerah Sian ini. Daerah Rantirolok, dekat Simbuang. Dekat dengan Tampo. Oke, terima kasih. Mawat anu ke. Lupa cerita kan bisnis. Ay bisa kayak mau bisnis timnya. Wah, ilu ya anak muda. Oke, anak muda, minum. Wah, kebaik. Ya, lagi pagi masih detek susu atau tua. Kamu ya.
Enak kamu tuh, kalau masih muda begini, pantang sama Columbus deh. Oke, Ompit. Oke baik ya, Oke, baik. mantap. Mantap. Spill kamera. Kita mau tinggal tapi masanya empat roda ini masih bunyi-bunyi. Oh iya betul. Kita bereskan dulu 4 roda sama 6 roda dulu tuh, baru balik lagi kita tongkon toh. Oke baik ya, betul. Oke. Ya. Oke, Ompit. Oke baik. Spill Columbus yang pita ini. Mama kue jadi dalam mama kue jadi Indra. Mamanya kue. Nih, ini mamanya kue. Halo, apa kabar? Kopi itu anggur kaya. Kopi salanggur. Rasa panas. Anggur hitam rasa panas. Oke guys. Woi, Mbra. Oke baik ya. Oke, ini. Mbra. Ini komandan Oke, komandan. SR. SR. Sekolah Rakyat. Apa itu SR? Sekolah Rakyat. Oh, Sekolah Rakyat. Ini komandannya ini, Ompit. Komandannya Sekolah Rakyat. Oh, ini. Mbra, kita SR tadi bangun. Ya mesti ya teh. Pura-pura ya. Jadi Oh, ini yang menyamar deh, CEO menyamar. yang menyamar tadi angkat babi sama Angkat kepala babi. kerbau ini misi Oh, ini. ternyata ini CEO. Iya, CEO-nya SR. SR. Iya, itu dia. Iya. Oke. Serupanya. Oke, baik. Ini CEO yang menyamar deh. Iya, menyamar jadi rakyat jelata. Dan menikahi miliarder. Iya, ini miliarder ini. Ini miliarder dia. Hanya bisa untuk Triliuner. siapi dan dipakai mai ibadah daw. Waka kunina to bebe na kun konti ba. Do may dapo. Mbra. Ikarang daw dipakai mai ibadah. Lo mau kami main binibin. Bebe kita ya. Asu. Itu nagbarak ko Bebe kita itu deh padahal namanya banget. Tire. Ya telepon. Oh, na puro tayo sumber pa abim puro lang abim pag Apa seru daw kita. Ano pa mi Ya waktu ya. Iya. Di pa Ya kalau cantik mau lang. bisa. Oh, ay. Dapat dalam plastik. Oh, ada yang nasang. Oh. Pak ko Columbus iso na po. Columbus yo. Oy, oh. Columbus na mama nono. Oh. Ah. Oke. May pataruman na kay bolu to na. Ini pa Oke, iya gitu. Oke. Mantap. Buda tawa na ompit. Iya. Targa letor apa kamu? Aboy kamu. Iya. Iya. Taro mo kamu si karorongan. Lain dapat kan bayo do. Ana siya na mo. Ano kiswaro ko warung nina. Kay ko sa opo ko mi pasabaru. Iya. Bisa kan dito katubay mili. Iyo. Namana sa opa sa baru. Kuswa ko sa opa sa baru to bayin ko nina ko pala to ropa madoya. Yung bala na yung kuman ng pasar baru. Long ba man na ito? Oo. Ano tayo muna na lola. Tayo wala sulo. Oo, kayo ng pasam. Oke, kurang na, kuno pero lo. Na lakapay pa duko kundang eh. Bagi ompit. Oke. Oy, ano taro magasam ko tayo kuku. Ay, taro buri tayo keluar gampek iduko eh. Ngabaya apa itu? Nagkatabi deh, ya, ada ka kamu ko eh. Ay. Share katong konten ate eh. Kina rin itong konten ate eh. Mangkaliw ako na. Sep pati lo do. 5 kirim ba duko, 5 kanan ba Columbus. Oke baik. Adik konten ale. Kanan kiri pun. Semuanya sudah double kardang ini. Baru lagu bosku. Oke, bagaimana ini? Capek.
Capek kami ini yang tangani petua. Satu, dua, Kami tiga. Capek. Oke. Capek kenapa ini, Pak? Iya. Kita bantu keluarga. Ini semua keluarga di sini, tidak ada orang lain. Kita bantu keluarga. Berapa babi tadi itu yang Banyak. tidak dihitung lihat? Ada Babi dihitung tadi lihat? lebih 400. Oh, lebih 400 babi. 400 sampai kita ditangani dari petua. Ditangani petua hanya 29. Iya, tapi sekitar 400 babi yang Iya, tapi masuk. petua yang masuk tadi yang kami tangani sama-sama. Bapak Agit. Lang nomor berapa kedatangan na bali satu itu yang. Si banyak pokok itu. 35. Iya. Kenapa? 35 yang masuk di tengah yang Lang kami nomor tangani. berapa? Jangan ya lang nomor berapa? Rombongan itu banyak, cuma yang kami tangani petua. Dikerjakan sama keluarga kami orang dua, Papa satu tadi, Papa Gina. Saya sendiri ya. Sebentar lagi kita silakan. Nah, itu orang Di nomor kata yang silakan. menangani petua itu orang dipercaya juga, tapi dia itulah kemampuan kita, tidak mampu juga. Jadi dia Mantap aja. Om Pit. Memang apa? Kita tetap ada kekurangan toh. Ya, karena kita ini double pekerjaan. Oke, jadi ya. kepala kuson. Iya. Bersama kepala kuson. Ini Herian apa ya? Herianto Toding. Ya. Oh, Bagaimana? Sudah sehat kah? Oke, Herianto Toding. Bagaimana toh, Daen? Sudah sehat. Gak sakit kayak ini, Pak Herianto? Tidak lama lagi kita pensiun ini, tapi kita harus kerja aktif di masyarakat dan di gereja. Iya, betul. Ya, terutama di sekolah. Iya. Ya, tadi kita jabat tangan dengan bapak-bapak karena itu kita punya bos. Oke, baik. Bos. Jadi pergunakan kesempatan selagi Iya. masih kuat, Le. Ya. Untuk berbakti kepada bangsa dan negara dan masyarakat. Oke, dan Tuhan. Oke, bagaimana kecapean hari ini, Nek Datu? Sangat capek. Luar biasa Nek Datu hari ini, betul-betul porsir tenaga ini. Ada kurang lebih 700 rombongan 700 sendiri. Ya. Eh. Masih ada Mamel Lawalang tidak terlayani. Tapi ya. Bisa dibayangkan kecapean tadi, suara yang Iya. yang keluar tadi itu harus dibalas dengan kalau ada kata udah ini bir hitam ini kasih kembali tuh pita suara yang sudah ya serak basah. Sudah serak basah ini ya. Itu juara satu matematika di seluruh Mengkendek. Iya. Ya semoga Nek Datu sehat-sehat terus ya, ini karena moga-moga. masih banyak sekali orang yang butuh Nek Datu ini. Ini mau mencalon dewan nanti. Oh, dewan. Ya, Dewan nanti kalau tinggal di insya kampung, Allah ya. kita doakan. Ini ya Pak Iya. Guru dari Rantawara, tapi mau Rantawara, mencari iya. dewan nanti. Iya, betul. Kita tetap mendukung. Iya, betul. Yo, halo. Oke, wah kita mau kita ada lambak yang itu. Ay, misalan lambak. Ya, rara buku tabe tu madok komasola Pak Rapuan ne Cokpa Kalimantan Timur mempatulako senene na egi Papa Panji Kalimantan Timur mempatulako senene na egi madok komasola nene na egi Papa Parel Kalimantan Timur mempatula ko nene naigi madok komo sola nene naigi Pak Nada Jakarta mempatula ko nene naigi madok komo sola nene naigi Papa Dion Batualu mempatula ko sia nene naigi madok koduka masola sia nene egi Sitaruna Pak Egi Kalimantan Timur mempatula ko mintu anak tomate madok ko mau sholat mai anak tomate. Jadi pernah kami lawan kalau tak share di paru di kadai. Siarah. Oh, tak share. Ya. Cuma disambut dengan Pak Katia, tapi mau dia apa Pak Katia sibuk juga di sini jadi. Jadi langsung bikin langsung deh. Oh, tapi besok ingat Ki. Iya. Pesate dong le. Pesate dong di Gerardo. Sorenya Melawalang. Sore Melawalang. Iya. Biarlah.
Harus tidur cepat Iya, ini. iya, ya, iya, gitu. iya. Iya. Iya, kan minum-minum apa itu? Minum-minum apa air itu? es atau Yang air penting jernih. cukup istirahat. Istirahat, Pak. ya. Iya, Itu istirahat cukup. kuncinya. Minum Cukup tenaga. istirahat. Iya. Cukup istirahat. Tanah lampa tuh, may tiundo tuh tuh parang nani tapa. Oke. Ya, demikianlah acara kita pada hari ini. Nama Seliparang pergi itu Makam Mereka ya. Seliparang boleh. Oke, baik ya. Ayolah, Mas Seliparang siapa? Kuala